Lora soifua whaatalwhātu I talafou ana radio Samoa mai Australia. Wa marana o le community o tangata intia I Australia ia aloa ia le whailunga ina o le Diwali I le atunuu. O li pote le 9 News I le tawana leilau o ta waile manaonga o tangata intia ia whaia se aso malolo I se tete uma o Australia e aloa ia I le whaamanatuina o le aso taua I le lato fo I anganu. O le Diwali lea whaingoa fo I le Deepa Valley, o le whaalinga tele lea whaletausaga o Mōli, ma o stasi o baitau mō malolonga tangata intia, tai pei lava le Kirisimasi. E au fia I le whaamamaina o whale, whainga tālo sanga ma le tutuina o Mōringa o ma mea ila ila. E masani ona ese aso e pa u iei tausanga taitasi, ma e fua lava I le tūlanga o le masina ma le laa. O le tausaga nei lae pa utonu lava I le so aso tolu tasi o kitopa pa mai le presidente o le Hindu Council of Australia o Sai Pravastu I le ripoti dea e manana o e whaia se aso manono po se long weekend foi whaamana tuai dea aso taua o nei whaitau wafe tangata e masani o nao fiai. Mo langolango ina lae le whaipure mai Parliamentary o Andrew Charlton Nea mana onga le community a intia I Australia ma wa whaeroa fo I le mataupu I lumo le Parliamentary. Mo siria mara se lau kilo o fuala au whasaina wa tau fia le Australian Federal Police ma le Border Force mai le au maia I whaana nā I le atunuu. Tau fia ini tamai ta I se to olua I luas futasi tausanga leisi mai New South Wales ma le luas futolu tausanga mai New Zealand. Tua ia le tau mawhai au mai whaana nāne 5 kilo o le aisa I le malaiwa lele whawa malo I sini I se malanga mai Singapore I le asonga fua le vasa nei. O whala au whasaina wa teure nei mai te tonu o ni awhiwhi e 5 wa tusi eire ingoa o ti mai saina, Chinese tea. Pe mai e tai kilo le mamafo le awhiwhi e tasi, a I seisi mata upu whapea da sorua le vasa nei lava, I le maraiwa lele mere pone, na mawai e le Border Force poloka se fulumararua o whataua ina o whala au whasaina o le cocaine, 2 kilo le mamafa na awhiwhi I le carbon paper, ma tuu mai te tono se atopau o se tasi o pāsese. To orua ta mai tai mai Pertania ua mōri ai le mata upule nei no wataunu mai merpone mai se malanga mai Mexico. O le isi ta mai tai e luas tausanga na toi te tala I tua, a o le isi e tolus tausanga ua mōri ai le au maia ma le umia o fuala au whaasaina. O le whaasalanga o pito o ngaonga o nei tu ai ngā sori ngā tūla pono o le soro a toa I le whare pui pui. Walapata ia le coroner a le Stete o Victoria, tangata I lea whaetua au satalia ia sila fia, lama tianga o ia I le taumawhaina o wild mushrooms, ina ua maliu ai fo I se tina matua, I le taumawhaina o mushrooms ia mailona tonga la au. O li putia le 9 News o le tina o Loretta Maria Del Rossi, na maliu ia meo le tausanga ne ina ua a fiona tōtonga, mai le ona mai mushrooms e pei ona taua. Iwas walu tausanga le matua, li putia sa iau ina mai mushrooms ia, mai lana tonga la au aina, ma whai eila la tau maftanga malana tamatama, a ele iaini a fianga I le teimi momua, pei tai o le masina o mena ia toe kuka ina I foi mushrooms, mai le tonga la au lava, a tupo I loa ma le whale tonu, ave umai la ua malana tama I le wharamai. Na toe malo silo nalo pei tai, na maliwa I lava setina lea, ma watu ina mai eima le lapta inga mai le coroner, I le mae o suenga sa whaatino, ia whae tete I le tau mawhaina wild mushrooms. E siria I le tasi ma le 5 miliona tangata au se tādia ua tu ina I se lapata inga, I ni whaasalanga e ono a awhiai pe a whai e le whailaina la tu tax returns, I le mae o le so. Le stolu tasi o ke topa le sumulimuli ua mai ona whaalauloa e tu ina tuai tālo sanga mo tax returns a le ai wali patia e tolu te lau se fulu tolu le whaasalanga e te tau na tutongi ma e whaawau pia I masina tai tasi lea whaasalanga se I vanga nā ua whaila atu tālo sanga. Whaeroa le komisina langolango le ofisa o la fonga Australia le ATO ua mai ona tu ina atu tālo sanga le sidia I le iwa tesi ma le whamiliona o tangata Australia e angawaa pei tai o le isi tasi tesi ma le 5 miliona lea lava e le I whaatinoina. O le whaamanatu mulimuri rā lea I le so e aona whaila lau tax return pe a whai e le I whaatinoina. Tala mulimuli, whaamatu ese mai e le Parramatta Eels le te alo Clint Castleson mai lana konkarate wa alo ia loa I le terminei le tūlanga.
Whai mai le Nine Sports ma le Sydney Morning Herald na whai le whonatanga le pulenga le Eels University nei ma watu ina nei le amarienga i le li talo o no lo whataua ina e ono saini seisi kon karate fou e tolu tausanga ma le Dragons. Gutherson wa tolu su tausanga wa riputia e lata i le iwa se lau wafe sa ia mawaina i lana kon karate le Eels a ove ai makapeteni ma se tasi o tamata alo i longa foi a lea kalapu. Tala na Radio Samoa mai Australia i le nei sa tofi. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la ko witi sfuluiva mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mai moa i lau whetu Samoa, le au lakapiliki at mai tai Samoa. I le aso tōna i nei, le aso lua Novema, i le lima i te aile awhana lima. I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha auro o le nei mo lau whetu Samoa. O le awhiatu i le ipu o le lalulangi i le tausanga fau i Farani. Wha tau loa sau ticket i le ticketek.co.nz. E tapo i ai lau whetu Samoa. O na taualunga i le ta alonga mata ina alii i le vao le Kiwis ma le mate maatonga i le lima i te aile valu i le afiafi. Go Whetu Samoa! Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le lima se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. No, alofa i la Samoa, matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. No, alofa i la Samoa, iale na tātou whiloa e fo i le nei au auli mātango fie. Ina ua se fulu minute ua te ainei ia le tu lai wha wawina o le udanga ma le tautua ale si ufofonga o Samoa.
le radio Samoa lima i vatolu a mo ia kilani. Mai lava le po na po, se o i fo i le tai au sengi. Ia la fa i fo i le atunu i whanunga le lei. Usu mai le li au a o ia tawai meni. Malona au va. Ia, fangu ia te oe, faala ia te oe, awa o le mea lofa le atua. Ma o le Faiva pa ia ma le mamalu o le atua, le ise sina te whaia. Le ise poto, le ise vave, le ise sai na tisi, le ise whaife au, le ai foi, ia se fōmai. Ia, na te whaia le mea le nao le wha moe i a te oe le po. Ai toi fangu, ma e ma leifua mai i le tai au, e pula kunga. E sere mere ke moe se se ai. Ale ke ora. Ia le nala, ia. E wha pia, oi ta fi le alofa o le atua i a te au. Uma le pi o pao le mei o whaia. Ia le nā tātou tali e fo i kako ke whenua ia fo i le kako spāle le ma tātou tali e o le nganga moni e le whai titi ai le whawhitai ma le vi inga le tua ina ia momoli lapa o malo ia o le o tātou whenua o mai fo i le teimi o le tō whai a titia ia whapena fo i le wtalenga e le whonga mua o le vai maunga ia po le tō whafo ia se manu Francis Ioane ia le o mai fo i le tātou teimi. Tātou wheloa i fia i luma o le nu ua le o tua o le nu. Wheloa i fia i pu e o manu ai le o pu e o mala. Sa au whala le lei le tua i louanga le lei ma lou alofa tau mulimuri. O leo ua fusia ai le whau o malo. Ia ona o lou alofa tu noa. Tele vave ai tele nge se pelo to sa. Ya i mātou o lau whanau a miopi o pā. Au anga sala lei, ma le au whai me vālea lei. Ia ma tātou uma a maisiam. Au ere o kā kongi a ngetu. Ai tātou te tau ma whai pēr. O le upole nā. Tātou te tau ma whai pēr, ma tau ma whai pēr. Ia, vi ia i lava le lofa ma le anga le lei o le tua. Manatu sa manuia lautou mafutanga manisi o le au whainga luenga ua tuana iatu. Ia, alo mai, o le whapoponga le nei o le Port Kalame, o ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Ina ua ngā ifo i le la i lona no whanga e mapu iai, ma malolo iai, ma ngoto iai. Ia, o na whapena leo na alu le ta milusanga tātou te mamoe ma malolo. Ai toe alu le ta milusanga manatua foi, o le paneta le nei o le lalolangi. Ia e ta milo. E whapena fo i la ta milo soane le la i lesi tū le lalolangi. O la ua tātou moe ma malolo ua pongisa. O mai le pongisa ma whetū, ma le masina. A la ua ao Alaska. Nio. O e whapena, ao lai na ao fo i Alaska. E tolu aso so o lava. O awa Alaska. Se longa tilo le taimi, po o le AM, po le PM, le o iai. Ia aso whapena o le malama atoa. O le nā fo ia tunu, o maisi fo ia tunu o le lalurangi. E se sengalanga o le tau. Ia po whea lava la o e whafonga ma tāpua i mai ai. Ia e muli tai fo i auranga ma tautua ale si ufonga o Samoa. Ia, po le Radio Samoa. Ia, le ngata i lunga o le upenga ta whailangi le Facebook page. Ia, whapena fo i le YouTube channel. Ia, whawhitai i le atua lo maua le avano e mawhai ono o tō. Sila mai ai. Ia, ma vava ai mai, ma whafonga, ma eva mai fo i. Ia, u mai moanga i lunga o le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Ai mase, o le tātou live stream. Ia ele ngata le na ia mana tua fo se uma platforms ai o le su fongo Samoa o le leitio fa salalau e ai lona frequency fa mau fa ilonga ina lesta laina ile atunu unei o New Zealand ia malela lolangi a to lo mfaiona o tu ia ile malusi anga la ese senga le da ai ia tau e va vitai o le ale platform. Ia, po lea fo i le fola o lo wha o ngā, e nisi fo i alo matama whanau o lea tunu.
o mea nā o teknolosi ma au wala le lei na whaia le atua. Tātou te whaso tai ai, po whea le mamao, ia o le a le wala talata, whea le atu nuu te iai, a le mele tu lai mai, ua wha o ngā se tangata, leo penga ta whailangi maalo whaso ta inga. Ia ua pāla lau vale ai, ma lau ai le pāu o le a lau e. Lau e le moe kolo maranga o i o le a la tau. Wa atu le whaafonga wa o mea saona. Wa ma i mau ai le tātou tū ma le anga i whanua ma le tātou ngana oa ma le sua ma lie ma le au le lei i le whaalongo. Ua whaongala e tangata. Ia wafo i la. O le o manatu la tu saulo tonga foi lea. Ai le manatu ile au wala le leina la ina whai le palangi. Tātou te wheso o tai ai. Wa su e i tala e lunga le mea. A lesi foi la whala vilawe le mea lea. E le isi si e mo waisona tutongi foi lea. E nofo ai masau whai ei ma mata i tuina luas fulma le whai tu la fitu aso le vai aso. Ia matapuni, matape atu le fake page lea, malea, malale, maleye, mauri. Nobody, is getting paid to sit on that platform or even the technology right now or the website or the live stream and monitor every single person around the world. Billions and billions. Ana mo wisa ta tupe se manuta te apalai na nga kawaya kwa waso mai fake page lele na punch in na le pen su e male email il tangata le na maua ia ya kango kaperinga ya ele umai wo mai fo ingo meola fa nga mai nisi ingo fo ye if I ia me fake pages na ia fi wala tu le fa ya ono o ilola ele le merna ku oi pepe tu wai pepea i lato e fai si a lato wa bio le na ia male me mana i le tamalo matua ia na o le atua la vala sisila ai i le fa longo tangata e ta si al fa longo ia te oi le lo la i le me te sawai lo tamali anga o lo fa sino manga o lo sio manga male a inga matangata e tupunga mai ai Vai ngovie le analysis ol namia ya le na ina tu wat walai ai la le me mali a tango sila I tu singa tangata ma me tau te tala I tangata e o mai pages na mai si pages ai e te I lava I lau fa longo atu o tau tala mai il tangata le o fa leo me tangata le ai na e fai tau iai ai o le fake page lana sa wai o mai lole ia toe tasi ala tilo e loa so this is the person and the kind of person o le fa va ala leo le tangata le langa leo o masua ma tau tala mai I mea na e va ai I tu singa ia a le target for le I lau va ai me I le va le tangata e mala le ia la tō mea lai fai. Ai ono le whaala velave o tangata. E tāla pepelo, toi pāla ia. Le isi fia sau, e tau mairi sona ingoa. Ma sau iluma peo tātou mea le fai, tātou no sa o tua, whanga le tui, umala I o le pisa. Ngai le le ewe mai. Ai, ka kongwala le kaukala mai ngoa sa veo. Ngā upu ie au mai. Fōringa tonu ale o le tangata. Ia la mea nai whētu ai. Kele kala, sa ori kala le sainga. Kele mea mangawa le ei mawhai kau kala, whaali mai maka. Ia, whātu lou. Ta ia mawalunga o le wānu nofo malu tātou tāwhitolu. Tau ia ina sau e le wā. Pa ia mamamalu whaa le malo, o pa ia fo I mamamalu sau tua whawhafa. E le ngafa tau limba I na wale tātou vānu no fo whale anga du, whale atu no. Ia, ai wha pēr foi. O na wha mawalunga pēr, ma tū māti e pēr, le vi inga o le atua, ma le wha whitai. Ona o ana au auna, o lo o lātou momoli, le whi au o le atua, ma tau swasu le puvai o le ola, I mea o lo o tā se ai.
ona ole finangalo pa ia ole atua, malana ngā luenga, ole tala inga le lalolangi nei. Ina ia whakerisiano ina, anganga maambio o tauia, rau ki a polo i ki kino mai. Rau fia whaambio kongu le wha mai ngau la koa le whangau le kua. A wisi uma, o whangau le ki a polo masakan, tio vai ko wawa i me whai kangaka. I winga o kangaka makala. Ai o whai kaurkus pa ian wha mai. Olo o maua mai i le tusia ua whetalai mai le tua uana Yesu, uana o outou lava o le whanau a Yesu. A o isi, ia, ma whanau o le tua. Ia o tangata leanga, ele o i whanau outou a le tua. Ona tau te le kerisiano. Oh. Man, oh man. Ia, ta lolo lapa ia, i sama whainga o le tunu. E ana wale usunga tu mua mopole, whale upolu tutofi, ia whapea foi, pa ia a watu mua mopole, i tu au malataua, a inga ile tai na sunu iai, le ala whale. Ma tō aile pule ale nā whanua. Le nale, ele nā, a wale tua malona whina ngalo e tau nuu iai, ma wha mamalu aile tala le lei. Ole e kale sia metutisi. Methodist. A whalonga le upulu nao le method. Methodist, o tangata mai il sāwari fau. Mafau faunga fau. A new method. Ua mo maringa. Wale ngon, o le winga nao le upu metodist. E sau mai me le upu whaperitani o le nā e tau le method. Ele tele o whai atu le methamphetamine. O le te whai atu le method. M-E-T-H-O-D. Ale methamphetamine, ale M-E-P-H, fa umane, oi, ia, vai vap, e onge foi kala, foi kala se, fa mai tole, fa mai kanga sa veo, ole e kale si ol methamphetamine, iwa ko vava ai le anga ko wambi, le manino records are on air, and right here, ile tato por kala me ole luat, ole method, ole new method, o awala fau, o mafau faunga fau, o le sāwali fau a le tua. Ina ia e li liu mai lau me se malau a miu valele nai fai. Tātou o mai e tilo, i le mea le fai nei. I le fina ngalo le tua ma le tala i ngā Yesu Keriso. Lalo fo lale nai, tali tonu wai. O le awala fo lea, ma le format lea na reformulate, e le sunga lauli e le mari atoa. Nyon. Ma fau fau, mea fau, tupe fau, o awala fau, everything has to be changed and renewed. New ideas, new money, tupe fau, e sau mai I awala fau, ma whainga fau, ia lea rau mbulbuli tai o mātua I maistangata, mai sa le, ia sa ole le iarka kare o sa velang whai mai, I le kāresia, a le ua whao ngai tangata. Me to tia ia, a le au whai ngā luenga, ma le ngā luenga pa ia le tua. E ma whai o na vea mata iala, ini tū la whono, mani whainga wha vai e muri ta iai, ma su iai o lango tangata. Pe e wha ai kāresia, pe e wha kerisiano, pe e wha porokiki, po ni whainga wha au puwhai, po ni whainga wha vai. O le mea tasi a o le mea fau. Ea. E ai wale skemi kako palasi e wai le mta upu lea walanga wa lele wa veve la le mta upu. Ai le se mta upu e tau na tato vesi ei. Ai sa nga isa I fo I le tunu, ma sa nga I fia tala noa fo I le tunu, o te fia tala noa fo iai. Lea ngā le tangata tu spese, ia ma le tangata musika, ma le tangata usu pese. Ma fia I musika. Ona, o le talanoanga lea ua whainei. The conversation about the changes to some of the lines and the lyrics of our national anthem of Samoa. Le pese, tula I Samoa, le vi o le fua, le tanga vai o le tunu. Ea. I se kaimika ko wofo ia ina. Awai ma neia I le fasoa.
O le ua luas fun ma le ono minute ua te ai le tu la. Fa malo Samoa. Yo Faiva le nei aso. O atu te sa ngā pati ai mai i le ngā e o le la i le tai au ma le ala usu i ngā luenga. A watu le wha malo ma le whaftai nisi fo i o tātou tamam tina mātu o malo lo retire. Ia, wha malo atu, tāpua i pēa. Ula le mulila ia wha pēa fo i pō le whala ma tāpua i ma. Fai te talo ina ia manuia alu ma tama whanau o le atunu o lo whatalo loa ia lato o ngā ruenga. I lunga o ala te tele, ia whapena fo i to tonu o ofisa ma whale whai ngā ruenga. O sa usu pō, e ngau le vao ma ngā i fo i e whae e le tai. Ia po o tau Faiva masani i whaatoanga, po Faiva masani o le insinia, o le palama, o le kamuta, o le teine fo mai. O le li ilo ia, ma le tamaita ilo ia. O le tangata e whai ngā ruenga le whare tupe. Ioi, o i lātou e ngā lulue i whare whai ngā ruenga ngā osi ai o loa. So se mea. Talo whatu i whare whai ngā ruenga ese umalawa. Pisinisi tu ma orti fo ia nai o tātou lava tangata. A inga ua whatua lātou atinae. Ia ma ngā lulue ia lātou. Ma taua i misa i ala tau, i lea taimi, ma lea taimi, po ai ngā oi. Koe ngā oi e a isi pisingisi ana i ala tau ai ngā. E le se tala se. O te matua i mana malama lele i ai. A wafoi, a o whaia foi i pisingisi ala mātou ta mao, stangata kamuta, stangata palama, whai ele tise, na te whaua mai le whale, e o lava i le whaina o le mele, le drainage, ata alula e ave tama whai ngā luenga, ma whai tutongi o tama whai ngā luenga. E ka kaua ngā whasiringia e papa. Fia le tupe lena mai le bank, e whai e tutongi nei. E le lima tā la, o le sioki. E alu aluasu enga e maua le leia. A le o le tanga sa vea, po o le tanga seisi olo. O uso matua whawhine, po ai lava lea la whai e tutongi o tama male au whai ngā luenga le nei vai asu. E le sela le talana, e le a sa ore kala leski e diska ma i ngā oi. Nā sita ma i tango vale a. Ia nā al mele lei o mea le tau a inga. O mea tō tino maa se tā lauta mama lauti nā. Nā whai e lau whai le pango. Ia le lei. Tā lofa ta bām tina matua. Alo le soifua manuia, ma alo fo le te talo. Ia te utou. Mo moyo lo manuia o tau titi lava o na tātou se e la ia lea ele mea tau ua sama whasolo atoa. Po le full summer. Ia, ngai whewhewha ila ia le so of kingo. Whailo ie, i re i whewha e kanga whasau e kanga a saar kia i ori ie mama. Mai whewhewha i whapenga, e re ia la pe whewhewha e whapenga kia i lo ie i tono o tau whale mo tau ai. Awe kia rwhaf. Inge i solangi pālangi koukia e fōlele i koukia kua oi ma whee. Ia tala maari o le suanga le wātele mō fōle ata o le tamama le tina. O lewa na no fale ele si aves ko inga masilo makua e whaki kie. Ave kai e whea fo i Mission Bay. Ia pia vangai lalo i le Point Chevalier. Tele no fuanga e mwhaio na ave i sito ina masilo matua. Ave i tono o mei o meo food courts. E whai i se la tu tau mawhitanga. Ia ma whaasavali vali solo i le i malls ma shopping centers ia e mana ia le nā e sui e fo i le vaai ma le whaalongo ma le manava. Take them out for some fresh air. Mana tua o tau o le mea leo le umi o na tau fiofi i a tamaiti, ia masi a tamaiti, tau fiofi i tono o le fale. Si o manga ale tas whapena fo i tamam tina matua. E umi na nofo i tonu i o le lava vā ma nava i le ea lava lea e manongi tu tonu o le fale. O le fale lave la na awa o tala fo mai. Mai la tau e malama le lei i meo le soifua malolo ina ma le mama o le ea e mana vaina. A umi na i tu tonu o le fale.
ua ese le manongi o lo iai, e au mai e le savili, ia le meo tamai manu fo ie, ma meo e a mai, e a awhia ai ma filongia, ia le ea mana vaina. Le ea la le nā, e sao i le mamau le tamama le tinama tamiti, ona o fo ila ia lea i le mana vaina le tangata le ea. E alu ia la toto, e alu le fai ai, e taulo le fai ai, no tova ai lo la ia pe le anga mi o ta. Le kari e so, oi ka komo fai kalanga fa mai, wa sao le le uru kama le, wa pale te vak ai le loa, e sao le diagnostic ato inam o le matua, e fa pe fo ifo, you know, take them out to have some fresh air. And that's the reason why, because your whole body, when you're smelling things, there are little particles that float around in the air. And once you smell and breathe them, it goes into your system and actually goes into your bloodstream and it comes out and it gets to your head. You know. And that oxygen, the beautiful, pure oxygen and fresh air, actually, it oxygenated the blood that flows right throughout your whole system and to your brain. Grava ai lei, ia. Nanga saulo tala. Nanga o me fa nanga I lo le le mako ingo so alo le teimi na fa ele vai. O mea ai e mafua mai ai le tele o ngase. Ale vai o leola. E fe so i ngase ia e fatula I mai. Ona o tau mafa. E vole skemika ko papa I e. Na, watalo fai nisi fato a maua leo le avanoa. E te vavai wai ke I kango e omi aku ia lau TV ia po lau emaili ia po lau Facebook po lau YouTube. E tau I fo e le Radio Samoa live stream ma le tātou por kalambelo ngai fo Faiva fe mai lo o ulale loka e lo I. Le nā fatalo fai atu oi tafa e fio le lalurangi. Matatu New Zealand se io o mai ai le tumtumunga I Cape Rehanga se io o I le peninsula ma le whaatausi su inga I le lo ia whatalo whatu ia te oe whapena fo I le vastas mane leisi tu watu of the Tasman Ocean ia po le Pasifika atoa Hawaii, Australia ia ma le atu nu o lo vevesi nei le malo telemo na territory ono waso o totoe o na tatu se elea e le whainga panota e sa iri aire Palestine ia po ai fo I la le vainga whai o le atu lai mai e a vea mamalo ia po o le vainga whai la tu te taita ia le malo Amerika mo le isi whātau sanga e le teimi nei ia o sili pea o isi stete e lima ia pasene o sili atuail te mai tai Kamala Harris o isi stete o tutusa tai fast full valu na Donald Trump o isi stete e lua fast full valu Kamala Harris I le fast full ono ta ua I le tatu talanoa I mea ia le anga sa u whalongolongo mai ana le ra o talanoa tumula uso le fionga ia tu le epa whawhitai li o sua o le whaatun siri o le tātou le tio o le siufongo le tai au fau mai Amerika I California. Ia, e mana ia tele le talanoa ngā te tia, ia whapea fau ia le fionga ia tu le epa. Ia, ai ese umalava analysis a te ngata. Mana nātou tilo iai. I le nei tau sanga atoa. Nai tau te sila ma whaafonga iai. E le aia se teimi tātou te wheloa iai o le ngai fo Faiva ia e mese le tānoa ava o lewa a lata le lua sifulma le ono tau sanga le matua. Ia o lea au nanga ma lea tau tua. Au te lea tala noa ai au te matua ia vatu ma fofola le fala e winga I polokiki o upufai o malo o lea pati ma lea pati ai mese lava le malo tele. Aisea. E wale wanga fwai a onga whai ngā ruanga I malama lama le iai. Alu ese mai o lo o iai pe
o tātou tangata o uso matua whawhina. Ele ngata fo nena. E iei le whailonga na awa wina ai i le universite. E winga i upu whai o malo. O le tūsi o ni tū la fono. Public policy. Mole man wia o tangata lau tele. Ele mawhai la o na tāo fia le malama lamba lea. Ma le mea lofa lea lea tua. E te tau o na whasoa. Awa a iei le malama angai ma tā upu nei. E te tau foi o na malama lamba i eilo tātou tunu o maisi uso a tangata. Aisea, e whaalango o tātou tangata i tūla fono e tūsia e se vaianga whaau e tūla i mai o se malo e wa aia lea tunu atoa mō le fia tausanga. Mō lea tausanga, ma lea painga, ma lea painga. Le ala na o le tāua tele, o le tala no atu i mea ia tusa, lai tū te nofo e ala na le na whita mai istangata ia le ataua whi mai. Ke le o ngofo nge, ke le malmalama i mea kupu nge, ia la mana i tātou. Tātou tele no nofo i Samoa, ai matua le malmalama o le tō tele o Samoa lai, na le nofo mata ma whaalongolongo, i mea lai tutupu le malo. A le sili o na tātou malmalama atu, i mea lai tutupu ai o, langa o lea tātou te, Vava ai, ma ngā lulu e ai, ma fito i tonu, ma loto i ai, i le teimi e ma tua lo te ai, ma palu upu whai o malo, ma o atu mo mai, ma whaatalang noa tangata, le fito i tonu i ma ta upu ne. La la na le no fa hold your horse aia. Whalongo le le mo o isa umea nga. Okay. But one of the reasons, and I think some of the most important reasons, and the way to deliver on these matters and issues, awai tō tele lau wata mamai, tō tele lau popoto, e amos whati te inga. E ei lātou e ei whailonga lo ia. E ai lo lātou malmalama le tū la fono. Ai a o na tū la i atu e whaatino lātou Faiva. Maluma o le whaamasinonga, ma whaatono, ma le lalolangi o tangata o le iai i tutono le teimilea. E whaingo fia o na ne, langa tasi le nei a wala i tā ua tele, mai le a onga whaasalaunga, ma onga tusinga tala, o se a wala e mawhai e ona e kiliva ina, se mata upu, po o se whinaunga. Ele ngata la i lo mawhauwhau i le tātou tū maleanga, malenga ngana Samoa. Male mawhauwhau i le ngana wha Peritania. E wha wheo na wha li liu lo mawhauwhau mai i le ngana wha Peritania. E wha tino i le mea lea. Wha li liu i le ngana Samoa e ki liva ai le sāwali lea. How can you transform an argument, whether by law or by public policy, in your way of thinking and your mindset to deliver in a way which is a traditional way? O le mea na mawhauwhau i e whapeletania. Lela e tango e mimilo ina ia o ngatasi ma le winga le mele te mawhauwhau iai. Wha Samoa, tū maleanga, ngangana, ina ia mawhai. Who was the most important person at that time? Not only the person that delivers, but actually the person that is listening to the message. Nena le no malia le telo, istemi te vai atu. We are messengers. O tātou o tangata awhi au, o le upule nei whai i le tātou wainga, tūstala ma le au whaasalau. Ala fo le nai tā wai i le mau nei, mai le tūsi ia o lea, whauta, ia tasi ai le tangata ma o ao, i lona tiute. Whauta fōi. A whai ua mai o ona whautuaina, ma lapata ia outou. O la tātou tiute ma le pito la au, ia tātou la pata i o tātou tua oi, ma la pata i o tātou uso a tangata. O alfin ngalo na o le tua.
Le a wai loa ngā oe le la sau le lolo. Pe la sau tsunami. O ia la ngofo ya le ngā oe wa malau ko lua malau whangau. Nea whambi ka penga penga ka ko me maku ul ka var ko e pepe le au vale le. Ai le wha pe nā le whina ngalo le tua na whai anoha. Noa. No ai. E we wala fa kolu ala nga wala fa kolu no. E lo la ngonga ngo lai fai pe ngo lai ngulong puru. E le na tatu tali fo suanga le vatele ai o le fa winga ina ma le fa tus ina. O nei mata upu. E la lana ya vai le anga le yo no na ma tua tuli sa va alanga no e le lo la sa e o mai fa kasi am le tsunami o mai ka ko fo le va ya le ai wa ma ya talinga ma loto tangata ala le na le ta u tele wa am fayo no to tilo le to tilo I tato whainga pālo te teimi au luma. Ala utala no atula le mea le nā manu le tau ilo ma whawhaulanga le was so ia mata upo e o lātu so tanga e te ma whawhaule le iai. Ile lapata ia o tangata. Le vau o tātou whalongolongo ma tātou tilo ma mātai tuina le whainga pānota lea ale malo tele o Amerika. E lua theme. O le anava tau mua wa umo o na mauti noa e suenga and research. Atangata e ata mamai tu la fono maupu whai o malo. E le toi manu malo se tangata nā te momori se sa vali, it's all about negativeness, name calling, and tauwhaleanga. Le toi malo pe iai se vaenga whai e manu malo le melena. Melena e mana elu toi mawhawhaua ne le upulena wātua nei. Method, new ideas to deliver, new policies. You know, le fou, whainga fou whawai. Ne mo mola nā leo o wātua, i so se pāti. Tātou tā pena i e whainga palota. Wau tau se sila whai, wau le tāo fiofi, ma whapito manu i atasi. Leanga e tā ua le whafonga mai a e o lo teita ia, vaenga whawhai. All I've seen, mo e sa ini tala leo te whatuai. Whailau tō research, ma le tele o pati, se I vanga nā. Ma lo ua malosi ai, le fili ma taa ai, whainga pio pio, ma whainga whapito, ma whainga whaasoli tu la fono. The most corruptive, there are no other powers behind that. E ana paulan, e matas malfitfita. Whaongai no fitfita ma. Na paulan nao whainga malo. E le toe sao, e se whaate mo kalasi, po le alawa sisi me toe tūlai me iai. E whaia ina ono o lai tutu ma le pelu. Ma o tangata po i nei e whapenao la tō winga. O le whana, o le pelu, o le oti, o le stangata, e le kia iai. E le popole iai. So long that they hold on to that power in their hands. Vaenga lona lua. E umo muatu ele toi man malo se whainga pano. Ni malo, ai masela malo tem korasi. Ele tau whaaleanga. Corruption. Name calling. Ma le whaaleanga mea. Ma whai mea piu piu. Lua. In every election,
the most important theme of that election is to give the people back the power they have in their hands. Le vaenga lona lua, e tāua. O le toe whaafo i atu. O le pūlenga, ma le power, ma le malo si anga i limba o tangata. Aisea, leanga o le malo whaatemo kalasi. E whai e tangata. We the people, by the people, for the people. Upu nai tolu. Alueng, ma winga nao, ma lo whaatemo kalasi. Le malo tangata e whai e tangata mō tangata. Alan mele tātou tilo i aina leo na tele le tātou vivesi ma le pisa. O le malo istangata. Ua fia pule tutu i istangata. E le avatua i eise malo si anga na pau i o tangata e nofo ai le pule ma le malo si anga ma le pau. E la na le o te whai atuai. Alongo le mai mo sau mea ngā i le whasoa. Ai maise o taimia ngā ifo ai Faiva o Samoa. Ina ia e auane e matamoe atu le auana. O le o toa 10 minute o na tale o le itu lai lima. E le wha moe i le so. Tasi ala umalo whaalorangia. Ia on le ute i loe le tonu umai lava ia tu e ia. Masalo o tae au e toe tau mai i whanua wale umale tātou fontanga o malo le tau pulenga peletania le chokam le sa tātou tali malo ai. Tono le asua tae au toe tau mai i whanua. Ea le sāfolau o le fionga le li i sātini sinia li malo o le malo o le tangaluenga o le leo o New Zealand. Le afionga ia senior sergeant te o matavoi tūmanu vau siki a siu i le tātou polokalame o oe male tu la fondo. Oi, sa sauli ta vale nei le fia. I le uli nei. E lua lori titele a sa tutu yo au tafu. Au titilo fa pe lunga lesi lori ma lesi lori vole le au te o ngā tutonu ai. No mana tua ila ia lea. O le tausanga de te nei sa o tu si ai na valaulia iau. Ma e o atu le mātou ofisa. O le application as a company lori. Ina ia mwhauna tusia se safety policy mo lea company. A mata mai le amatanga o le tino o le lori. Se ia o ele malo si anga o le tangata e whaafoina le lori. O awala e whalua i le lori. O teimi e malo lo i le lori ina ia mawhai o le tusia le logbook. Ia lava o le malo si o le tangata whainga ruenga ave lori. Ia whapena fo i mataimi malo lo talawhea ngai wa uma ona whaatulanga ina whaale tula whono e le tawa ina toi eile loli lunga le awala. Na, mea umana. Awa au tau sila nei ai. E te lea le loli. Sita ma i tangata lea o le aia. Whaafoina a e sila i tonu o le loli. E te tau na matuale lei fo i ma le mafau o le tangata ave loli. Awa au tau sila e mulinga fo i isi loli e nei. E mulinga cockpits po o luma fo leo o afi o valele. I te tonu e no fo i pai late ma kapiteni. I le mau tele o mau ki ma mau meo le wha mau e o omi ia ma mo le ki switch up and down o lunga wha solo wha pene. O lono winga e te tau o no matua i le lei le mafau fau o le tangata. Me lea lei no wha atu lautala. E wa ai wha tau waa tangata i le ave loli ma le ave pas. Ia te au te le whapena a o winga nao tangata. Wha i o leilo, ave se loli leilo, ave se pasi le ise ngā ruenga. A o tala e whai i ave pasi ma ave loli. O le mtua, ia pei fo i le e whai maulanga ma suwanga ma mea whapena.
ia atu tilo la, the complexity and the complications of looking and how to operate this huge machine compared to this little body, this little man, with so many switches on the keyboard and even in the cockpit of an aeroplane. You'll have to remember and be very good to have a beautiful memory of all these switches and keys and buttons and gears. Tili. Nel na watu ila ufa malo mal fa aftai ya ila to lo la to fia le ngalwe. Ta u tele. Ai la le me wala no na la tele no. Ono le me le uta sa fa e ne wo poloka to le motorway. O te fa pe ato na pa o le lori le tilo yai. Lo tilo le si tu wana paule o le level le ta vale tilo yai. E ma wa lunga tele le lori ma le si lori. E le titil ta vale le o te yai to. Ai ki lori fa pe lunga le le avka vale ma le si tanga tele. E le o le fa amtalanga na e fai i le au ave lori. E ta tau fo yo no to fai tete mo to usi ustai. Ma va ai ma mau. I meo ta vale laiti. E maua lunga. E ma maua lunga le mea tau te awhi o mai. E whape nā fo i ona maua lunga ma mafa. Ma matau tia. Le onga ni whaara ve lave tutupu. Pe a fito ai le lori te lele. Ma kama i loi le. Wai whakuse. Nā e whai ile tala nā o suanga fo ia. A ve loli ma. Ai sa utusia i fo i. Ile lipoti lea ma le road safety lea policy al company lea. Remember, when you're sitting in a truck, you are the king of the road. Yo, wo ki e lungo o le siloni. Mo kilo mai whapengi ila. Mo ka fefe. Pean kama i loi fo lele ia mea lai feo ai kuila. Pon kama i loaka. Auto silsila iai i whala velava ia tula mai. La ave ai ia lori te tele nei matama i ta'vale ia. You have 99% or even no percent at all of even surviving a dramatic, dangerous accident when you hit a big truck. Daf to oista mai tavale paselo. Ia le fun tau tilo ia fa lave le tu lo. Den tu like mai nei na uso. Alu e fa vai take. No, they didn't stand a chance. Le laki o le feolo nis na uso. To tolu le na maliu to lua e na. Ngā lua fa vai taimi masio la anko le sunga le. Po se fai fe au e le sunga ya wili fa whanu. Yo, tu lau, mātua ainga uo mai masani paulo mangafa ma ainga e fia. Mo toi tā ua le ma tā upula nei ana o stulanga onga mai tā ua ile fa so atu ile atu no. Ere ngata la, ia ki oele le av ka vale o le kamai ka vale lea. Tu wava no ile loli. E te me le lo mai o le loli a pe o se lo I fo le po se lo ata I tu o lana fata e le o le lei ona set ia ti o to le loli. Tu ule ava no e alua ki kapila ai fase ele titi mai o I tua. That little time or a fraction or a decimal of time can save your life. Or in fact, will save your life. A o tau fo I avelo, I o ko walo lo fama I la longe. O le va vele maulu lunga kele o me ko ki. A fifio ai, ma me o le au ko fa pe ngā mai ai. So, it's a relationship in terms of safetiness. It is reciprocal and vice versa. Nale wingo le mele na. E whaalo mai ya mātou nei. Mātou whaalo atu fo'i. Ma tu ua noa.
Wa ele si ave loli o mkwale kia. Pe kolosi angelo, ska mai kavale fole, a kaula vele loli. Ia, buri kwale o le loli le ngai o kaf. Ia ke lola o, sinka mai fa penge, o pise ka mai kuririma, kwo lele ai fa pa ko, ise piko le loli ia. E makua masofa ko le pa o lo kavle. Ia ngai ngoku kuole nga paola me fai, o le pu o le registration number lori. Ai le kuma la wa le lori la ko. Alwe ale fa penga in tulai mai foi la ia le oisi tulanga e peone yai ia vevesinga ma le tula fono a fia ma leo ia insurance o ai se who's negligent ainga le tula fono ia e fa sala nai tato 5 minute tale tulai 5 tato wo ia tato fa silanga ia fo i mai ia ona so o lea ma tātou telefou i vai whanua. Ia e maise, o le talitalia, o le tātou malofa aloa lungia, e le nei a fiafi pe a tea leitu lai 5, o le telenga leo muenga, ia po le tō whafo i a tele ai Edwin Puni, o ia o le te fono, o le tātou whaalapu putonga, ma le mafutanga o le Pacific Leaders Forum, ia po o te tai o le Pasifika. O se tasi o poutu manosi o lo o taimua, ia po o taimatari i foi i le finaunga a le tawhatonu o sailinga maloa Samoa, e pe ona iai foi ma le fono fautua Samoa. Fatasi ai ma le mafutanga so fatasi, a sunga i whawhengainga mawhai au a e kalesia Samoa i au kila nei. Ia awa lava isi mata o puta ua lava, ai maise le tātou sit seni New Zealand. Tēnā avea whaasuri tu la whonu. Le vatele na mai nei le whainga malanga i le lo, i le Mount Whonu le Parliamentary o New Zealand, ina ua pāsia lo na whaitaunga lona lua. You're a valley from
whaatara whatu se whapoponga o tala mea tunu mamao ma le Pasifika i le neifu iaso. E momo atu mai sa sae tu te tonu, wa oso wha ia le Air Force i Israelu no fuanga whaatun tonu le panona i le ai o Baalbek, o se no fuanga mautua e ono supa kilomita mai le tu i mātu o Beirut. Wha maria mai e Israelu ia wha mtalanga, wha ilo fo i ai le i whaatino ina le oswhainga, na whaiara lato ngā ruenga i lapta i aitangata e le oni fita le panona i a ngā i ese mai, ma sa whaalau lua whaalawa i telefo i se polo inga o le evacuation order e o ese mai ai mai lea no fuanga. O le urua i teimile wa polo i ai Israelu le anga i ese mai o tangata i le tu i mātu leo le tunu. O whaelo se pinangalo mai le whalepaepae a Amerika i le au whaasaralau e le tatau i a Iran o na tariane i le oswa inga Israelu ma isi oswa inga tanuai. O le tari lea le so upu i se fesiri na tu inatu i ai le CNN i na ua fesiri ngie le mata upu le pe a te i ua tari atu Iran i oswa inga Israelu i a maono tupu le atu langa i le ipaia le palota mo le presidente o Amerika. Wai mai le so upo le whalepaepae a whai a Italiane Iran i ospa inga Israelu lono winga la o le a ngā iloa Amerika e feso soani i a Israelu. Mai Spain, wa maua tino maari riu i lo longa na a whia i le atunu ulea i le itu i saute masasae. O le basa nei na a whia i lo longa wha fuose ino o le mamafo timunga wha i loa le tala wha anoa i le maua nei tangata o maari riu i no fuanga sa a whia i lo longa. O le a aio Valencia, le ana matua i a fia foi, ta hawe whea solo ai ta avale mai ona mga ala, o ta ua le tai awa ngā ruenga la vea i lo o whaatino nei, ma o lo o wha awau pea i ngā ino whanga na maua i ai nisi o tino maari riu, i no whanga na motu si ai au wala ona o le te tele o lo longa. Sa no le Parliamentary o Spain o Pedro Sanchez e le o mautinoa i le temine ila o whai o tangata o lo tausa i ria ma ua whautu ina le tunu i a whaai tete a o whenga yeire au ngā rurue la vea ai i le la tausa i ringa ma wha au o fo i wha mai senga i nai a inga ma patia. I le malo tele o Amerika e toe ono asa taunu i le palota le tunu ma ua matua i tuu ato to i le mana rosi o le uwhainga ruenga palota Kamala Harris ma Donald Trump i le whaatinoino campaigns ma whaatasinga i se tete ta itasi o Amerika. O se tasi o po kalamita ruenei a Harris sa ia tu ina i se tasi sa langolango mua i a Trump e whaisa na whaamatalanga e whaatatau ilona i loa i tūlanga o a i a tatau. O le itua Trump o li putiolo o su whai lava whaamatalanga a Biden sa whaia e whapea ua whaingo aile au langolango Trump o ni o tauta. Wai mai Trump e le ma whaila o nā lofa i a Amerika a e lea lofa mua i o na tangata. O lo te ena e Biden lo na whaia o sea whaamatalanga, wai mai Kamala o le upuia o tangata e na te le langolango ina o na o tangata tonu lava ia o lo wha moe i eile palo teina o lātou. O se dia ma le 3 miliona tangata o mai ona whaia lātou palota i le stete lava i o Georgia, ma o le teimine i o lo liputi o lo tau whaitutusa lava whinau, a sui whaatutu e to o lua i palota whaata i taipo o Pauls o lo whaatino pea. Mai le Pasifika i New Zealand, o se poloketi fau tau whale wa amataina nei le atunu, o na o se tau mawhainga e langolango community o le Pasifika i le mataupu i whale, wa whaalau i loa alo i ai le vaiasa nei le poloketi e whaingoa o le awa whare, awa whale, o le akiri vai naini whale e ngā whatia e tangata i le itu i se sae o Porirua. Whai mai le Radio New Zealand, o whale o le a whausia whapitua e fuai mana onga o a inga Pasifika e me se community matua oi. O le tusinga i ngore rua whelua tolu nei roai, to i titi 50% o tangata i Cannons Creek i le o ngā tono Porirua, o le sidia ma le afo i lātou ia o tangata Pasifika, mai le ieini o lātou whale motu. Sa le ofisa silo le Central Pacific Collective i lea li poti le Radio New Zealand wha matuai no Tino Pereira o le poloketi le fuafua e whai ai se swinga i le tūlanga e peona tā ua e le na o se whaalau te leina o whale peita i e whaatatau fo i tangata e au mawai i ia no fuanga. O le poloketi lo langolango malo se le whainga malo New Zealand ma le whaavai ngā le matanga renga mo tangata Pasifika. Se lau se 5 miliona na whaanga nane mai le tala whaatau le tupe lua whelua mo le whesosoani i tūlanga whapea i Porirua mo Wellingtone. Ma le tala muli mai tonga, le wana ofo sauni le malo tonga e tāpua ia Faiva o ana tama whanau le mate maa tonga le o le awhetawi ma le Kiwis i le asitona i o muamua ta amesanga o le Pacific Cup.
O tole ninga le au i au kilani le malai Mount Smart, o vai e le tumutumu le au langolango ma le au ta pua i atonga, fa ai loalo la tau langolango ma fa alo tele i le au ta alo. Pai mai le whaia onga le au Christian Wolf, o sauni lana au mo le ta alonga, mai e le tatununga le asidi atu le tau mo whaia le au, i le ta alonga le anai lo le ta alonga taluai. O le ta alonga e whaia i le malai Mount Smart, ma la tau whaisa i dia au e lua se mahalo ina ia sawa tuai i se final ma Australia. O le au e whaia ina le awhetau ma le au e malo mai i le Pacific Bowls Championships, le awhetau ina e te le avanua e malo ai le Papua New Guinea Comos. Tala ia le Radio Samoa, ia mai atunu e mamau ma le Pasifika, mo lau whaafonga mai. Tasilimo i vatu, amo. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talosanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhi tala. E 2 minute whai lau talosanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Mai moa i lau whetu Samoa, le au lakapi liki at maitai Samoa. I le aso tōna i nei, le aso lua Novema, i le 5 i te ai le awhana 5. I le malai ale Go Media Stadium, po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lau whetu Samoa, mo le awhiatu i le ipu o le lalulangi i le tausanga fau i Wharani. Wha atau loa sau ticket i le ticketek.co.nz. E tapoa i ai, lau whetu Samoa. O na taualunga i le ta alonga mata ina alii i le vao le Kiwis, ma le mate maatonga i le 5 i te ai le valu i le afiafi. Go Whetu Samoa! Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Ja, toi whatalofa mo wholofa atu i a te oe, ma lau sila mai boa, e mai se fo i o lau whafonga anga i le nei, vaenga o le fiafi i le tātou por kalambe o le nganga i fo Faiva. Ai tātou tele i se e atu, toi whamanatu atu i a te oe le whasesilanga na watu nei. O na o le so sori le tātou le tio. Whaloto tele ia matawa nau fo i so finangalo ma le mamalu o le atunu. Ina ia tātou manatua. Le astona i nei o le tālonga murimuli le nā a le tātou whetu Samoa o le au o te maitai lakapiliki. O le awhatino le nā e le Mount Smart Stadium. Ia tārusia o le tā aloi mawhiti. Ia mai loa ai. Ia le au o le au o atu i le tāminisanga o le ipu o le lalulangi i le tausanga fau. Tātou tārusia ai. Ia matapo ia Faiva. O alo mataba whanau o te maitai. Le tū pā o te maitai. Ma le nātou au lakapiliki. Le ua sfurutasi minute o te ala i titi ai le tū la e 5. Ai peo na ufolo atu. I aise teimi ia o lau malo whaalolungia. Mai o le paanga tō tino lei atou sevea. Whaatasi ai malinga ngai fo. O Faiva o le atunu. Ai mise. E re ngate le tano awa ai o le si ufofonga o Samoa. O le tofai a tele ai ma le tele o pisinisi ma tautua maatina e mai lava le amatanga. Ina ua whaato a whaavae le nei ngā ruenga ma le nei atina e o lea ua silia le 2 te usanga le matua. O loo apa mai pēr ma apa i ai ia le tele o tātou i taimi. Ia wafoi. O i o lo i ai le sosia. O mea whai o le atunu whaalapu putonga ai maise foi
o mea whaia a Samoa i tutonu lava i au kilani, ma whawha atu fo'i o le li o le nei, mai o le nganga whiwhia ma le nganga whawhtai. Le whau maua le avenua ma toi whiloa i malo uso o vai atu o na taulangi, ma malu i sa ma whainga. Ia, whaatalo whaatuai i lau ftalenga le rumuenga, ia po lau tua whafo i teli ai. Alo le soifua manuia. Mariu mai i le tāpolo kalamenei o le nganga ifo Faiva o Samoa, ma alo le langi mama. A talo whantu le ia taua, pa pe foi le nganga whaalolo e whaafelo e toi nei teimi la so. Ia il whaafonga anga le tāntu. Tunu, ma alo le soifua maua. A moe sa manuia o Faiva le nei aso. Pe sa e ngātai e whae e le tai po sa iuta fo i e ngau le vau. Ia ai o te wha moe sa manuia me uma. Se i o mai i le rei teimi o wala au atuai. Se i o tā tala ma ale anga fo i. Ia a wā fo i a le whafonga anga ale atunu. Bone au le a tau o le. So i fuanga lava ia le te tau ono malolo. Pe tai ele o le fo ni fe au mani ngā luenga le nei lava ma mafa le mafo fau le tātou sa i ngā malo. Lia lava. Mana tu ko i lo fa pena e lo moe noa le to fa la o fionga me se fo i le fia fa fonga le tātou tunu. Ia i tūlanga na iai ia le vaenga o maea. I le aso tofi o tōna i le tōlaulonga lona lua. A o fea la o le anga iai o le tele le na ofisili o lo anga i mai manatu fo i le mai tau atu. O lo anga i atu i niso por kalame ia le fia mala malama peo le tāntu tunu re atau. Malo, whaftai, sao lili sa ruanga ia po le talenga fo i lau tō whāteli ai. O le asona na fisa ma tala noa i fo i ma whaasoa ma le fionga i le tomaita i whaipule sindia o le Malta, le Parliamentary o New Zealand, Honourable Carmel Sepuloni. Ia ma o le halo fo i whaasino ia i tātou. Na mata le noa ma whaasoa i le tūlango le au o iei le tātou pili. Ma le soa komiti o le maota atoa po le full house, po le whole house o le Parliamentary ia ai maise a New Zealand. Ai maise na ia longo mai i atau. Wa iai lana whaalongo atu. Masalo o se taimi o le vai a sofau. O le ao o ai ma se ele mata upu. I le komiti la lea o le maota ato o le Parliamentary mo nisi whelaflafo inga. Ia mawhapena fo o na whaatulanga mai ai sisi alato soa komiti. Ai o le mea tā ua sa mātala noa ma ave ili whaasoa. O le au whaatasi o pāti umai ono o le maota. E au noa ma seisi e whaatau tee, matalia ina le langolango ina o le whaitau ina whaalua o le pili. Ngā mua ile nganga whaftai, e oi ina sali iai ia nisi fo i le maota i le aso lea. E pei o le fionga i a le maunga. Lydia Sosene ia whapena fo i ma le fionga i le tamaita i whipule. Ai, e tā ua tele, sa anginga i le mātalenoanga. E wholinga mai olo iai pea le whaatua tuanga. Ini teu e ono a vatu i le vaenga lona tolu lela a tātou wo o ni iai. Ai tātele i se e la le mata upule nā. Au tā talenoa ma tā whaasoa. I le anganga, ia ma le tuainga langona sao o iai i lau tō whāma le tātou au malanga. A o nisi fo i o winga o mea sa tutupu mai la lo, ma nisi o pewhea, e tau peo na tau o iai, langa o lai whaafonga mai moa Samoa, mai la tau sa iai ina, ma nisi fo i o talo te avatu lunga le ea. E te tau au na whaamanino, ia au o whala i mata au pulea. Wheta lai ina o lua i tau nuu, le whainga malanga o le vaenga mua lea, o le te atu au malanga atu, o le tawhitolu leo le sa inga malo i le lau mua i Wellington. E tau o le anganga mua le anganga whaafitai le tua, ona ua tō manu i le aso, ai o le tau whainga e le ngata fo i lo tātou fo i ngā lulue ma nauna wantu. Ai au fo le whaafitai i isi o le malo le tātou tunu mai au kilani nei, pa pia Wellington ia le tāpo inga sa pese sota mai ai le South Island o le aleini sui. E pei le fōringa mai o Aukilani, ia mo Wellington, manai sui mai Hamilton, sa whai mo sui wa ai le wha mo le aso mai o le taua lava o le Hawaii.
Ono o le lava e talia po feo o yele fina ngalo o vaenga whau whaite tasi ura whau mai le report ya soa committee. Ai o le taua o le sila mai o le Parliamentary ia o lo whapea o na wha maupopo le tātou tunu. Ia o le nganga fo ma sa ye fo ia tūlanga sa so ta iai ma le tōtelo le tātou tunu ino o whelua ima pai le aso. Ia o le whaamoe se ngā maloa Samoa e le o se pitonu, e le o se mafutanga foi po o nisi. O le nei sei ngā maloa o Samoa antoa, la e tāpua e mailo tātou tunu, tāpua e mai foi Samoa isi tafo le larolangi. Ma e le iei se langona, e sisi se pitoa, sisi tu, ia pe tātou te se ilivi inga foi aso whapea. Ia ai ia tasi Samoa mai e whaaftaila. Ia e o le taimi e anga ia tuai tutonu o le Parliamentary e mori mawina le tolo longa. Ia ua maea o na pupae ia tūlanga. Ia ma sauno foli sunga le to ina te tai a fono le kālesia I waftanga whaiwhi au I Wellington. Ia e whaia le tātou lotu e via le tu e le tai au sa whaatasi fwoi suyo au whai ngā luenga I au kilani nei le sunga whaafengainga e sui te fono ia whirumoni tuinga mala pe fwoi whaafengainga ia Pastor Richard Reed whaafengainga Pastor Salamasina Tim Toilolo ia sunga fwoi le e po ia Louis David Louis e mai fwoi msi antu au kilani e le ngata o le malo pa ia le tulu ia fa pe foi lau foi nga luenga ia tau malo fa tai tabu tele I fela fo inga I tono le maunta le na aso sa fatulanga I le fong telai ia fa pe foi pati uma e ono wa mali die uma e to se fulu ma le lua sui o le asa no ma telai fo I o le aso le asa fa fonga ba sa fa longo e le tulanga sa iai fela fo inga nei ia po la unga tu sa o lava fala wai tele anga I le fong telai anga I fo I le mauta fa pena fo I le fa fonga sa mo sa tapua I la solea ia tau man to fo o mta upu nei pa ona fai tolo longa nei e le o se taimi fa ia sa no fala wai tele a le mauta mai pe o le to ono pe ona e sa no fo I o le Natu le sui o le National Party le sa tu la ele sunga le minister ya Christopher Banks o ia sa mori maia e finangalo o le National Party ia ma mai antole lanto lango lo winga poi pule lava National le watasi lango ia ma mai foi ma fu anga ua tafailo lato finangalo ma tolo lango bua ele lango hoina tolo lango lona lua o ia ele lanto lango ia o le tamaitai fai pule ia Palm Cheat Pama o le suilena o le Act Party o ia foi le sa tato fatasi le ia taua male tanga malo ia David Seymour il tanto tanga malo le foi lana to saunua ia manga I mai ia e a to foi le lango ale Act Party mo le pili nei o le sungal fai pule ya Nick o ia le sa tula I le foi sa mo le lio Nick ele au malanga anto foi le New Zealand first le fionga ya vasa mana ia Winston Peters ia o ia sa mo mai o le sileta ua le ya taua o le to fama mau sa lai ona tato tali malo ia tato e sa no ma mai o la to finangalo e tanto te malanga sa tanto mulu au foi ma le nganga le na sa laina mana fa fe loai ai le yo le teimi lea fai to longa e tala no mai la o la ta to te ma fa fana mo I lava le se a to so na I no polal me la tupu ya o me foi la ina ua sa noa ya le suyo le Green Party ili tamai ta ia Chloe ya e ma fa fana la o le foi sa ta to fe lo tali malo e manto marama foi le ai le si ko leader ia matui ono ai o le foi fa to alu eva ia so talun tanto felo I makroi e sauno mai ua tanto I loa le mea leo la iele lango ta ua I o le vaenga le lango te fia fa ma faina se taimi le ia tau le tanto tunu o le sailinga malole nei
e le fai se taua. E le fai e ni finau ngā folea finau vale. E maua lo tanto malo I lalo peo upo le tunu. E maua ngai mea sa tanto whenua iai, ia wha masani, tala no antu, tala no mai. O I lea I ele manatu lea tau. Lea namatoa tangia lava le teimi leo le Parliamentary. E o whala intula ia le tamaitai le kolida ia tebi. O le te panti Māori. O le wa ia tātou ia le fisota inga. Au sao ni mai le au malanga al te panti Māori tanto te whenua I se teimi. La tamai a le masina nei po le masina fou. E whaavitai le tamaitai a Barbara Edmund. O le tamaitai whaipule I mana po rua malina vaenga. Ia au sealo le tanto tunu. I le avea masui o le Labour. I le toi se ai o le tamaitai suite tai Kamau se poloni. Ia ai whapea foi le nganga I le umal whaafitai ia le maunga leaders o sene. Sui o le tanto fai pule I mangele lona foi sao. Tasi moe le leipa lango le wha moe. Ia peo o vainga mana ia le nā le antaua. Tanto te awai ina ia mautu le tanto lango. Ai tanto te mawhanawhana foi. Langa e te lele ngā luanga sa whai. Malo whaftai. Tā o whaatalandoina ia le te maitai o Rachel Boyack. I whafo o le mauta. Tei soa komiti. O tasi lea o le tei whono le soa komiti lea na tātou talandoa. Mai o se tūlanga tāwua tele. Sā e sila na tutulu nisi o whaipule. Ma lātou talandoa mai ai. Ua lua se fulu ma le whā tausanga. Lua se fulu ma le lua tausanga. O le ai. Whā se fulu ma le lua tausanga talu mai o na ta oto le mata upule nei a Samoa. Se fulu ma le tasi pāle mia ma paia ingo le avai tau. E ofo peo le ale mea na le mawhai ai o na lo tea ma wha sa o le mata upulea I nei tausanga I tele. 42 years tele ai. E peo ina le yeila uia wa ai le antaua. I le nafo I teimi ma le telo nātau sanga. Ia e peo lo malosi lava ia ni winga fo I lea whailonga lanu. O le antunu le nei ia o ni sila tautala ma le whaaloalo. Ai o tupulanga a fua inisi o whaipule ia. E masalo o le whatoa fast food. E tupu le mele na le valu dua whatoa whana na upe le whana na ufoi. O lea lai ma mala vo lantou langona. Mai ina ua amatu submissions. Tanto whaafisanga I tenyo oral submissions. Lea lava na mai a lantou saunoanga. Tamatua o lantou langona lava. E le sao le mea na whai. Ia Samoa ia tenyo le malo ni sila. Ia mai matua antutulu oisi. Ua matua hao le lea lantou launga wha Samoa. E se le mana ia. Ina ta ia wa ai malanta whaalongo. Ai e whaingo fia foi le pālangi ana malamalama. Pe a whai tātou te le whina o vale le I ataua. Le ala lava le fo isa ave lava le whaamanatu le tātou du. Ia ta ia lalo le whaingo le ngā luenga. Tātou te lalo fo I le laitu I le talo sangaina o se lanto fo I whesosoani le mata upu. Ai awa tātou te whina o valeina ia vaenga o mata upu. Le ala sa vaia. Ia wo nei lai no umatu tonu le Parliamentary a tanto se e ai foi le faafe. Ia ese le mana ia le tele o teimi sa tātou tano. Pai se lava le tāwhatonu le ia taua. Awa foi le ua fiu mai President of New Zealand First no foi pule lio tātou ona mana malama sa tātou wheluai. A ngai mai le act, a ngai mai isi vaenga whaafai. E maa whana le valea. Au I foi le ielfa amoe e mawhai ona toi mawai sesi avanoa. I te unga I e fofo I el Parliamentary li ataua. Malo whaftai. Ai na e whaafonga mai. Tā ua tele le mātanoanga ma le fionga le tumaitai whaipule. Honourable Caramel Sepuloni lea sonanafi. Lea na sā o le mātanoanga I le mata upu lea. Na ufisilingi ai. O lea le tā ua o le sailinga malo le tā whatolu lea o atu mai e le mandate a wasa mo I lunga nei au kilani. I lo tātou o atu lea ma tātou so tai I te tai o pāti SSL nei ia ma lātou whawhanatui. Nā whiwhio mai. A whio mai Winston Peters, Mala New Zealand First. A whio mai
David Seymour, masui o le act, a fio mai, tuiono, whapena foi ia Sandra, ia male Chloe mai lato uma lava lea. Na sao no le tamai tai whaipule. Savea, male tau mawhtanga, au te matua i whawhetai i le nā nganga. Sao tau le nofo ai, wa uma tātou written submissions, wa uma tātou verbal submissions. O tālo sanga tu ngutu, ma tālo sanga tu stusia. Ai ua uto wa ngai, na matua i ofo. Ioe, mai o le foi o te whai atu, o le foi mātou te whaatatali atu i ate, oe ma le leipa, whapena foi o te Māori Pati, ai whai maila na saunuanga. O le mātou a nganga atoa, awa tau te popole mai, se lau 5% o le leipa atoa, la le umana saunua fo le te Māori Pati, o le whinaunga Samoa, la tau te le tuu mamaina, e o mai. La na mafua la whamtalanga leo te le ailanga sa iai ia se mea sa watuiso vai vainga. Ono o whaatalindoanga fo nisi o alo ma whanau le tunu. E o lato maanga i tūlanga o puwhai o malo. Lea sa pe amu ai ma tauleanga ina whapea. Ia, o lau o toi fo i le talinga malo. Ele i sau wa Winston Peters e ofo i natu se mea i ate utou. Ele i o mai fo nisi vaenga. Na no mai e whaafolinga na o mai o no ole. Tatalo atu male apa atu Samoa. Le mela le tutilu ne iai. E la ngona i le mawhanawhana. Leanga i tā wua le ngā ruenga, tā pena lea sa tātou woi e teu le ala. Ina ia malama tangata ia i o tātou la ngona mana onga o Samoa. La sau sila iai. Pua le toi lua nei ia tātou talinga malo i o lo toi nei. Leia taua, peia foi ona tau mawhai e whaidona tātou atunu. E lei umai i le tātou whinaunga. O lea i aile vaenga tele, ma le vaenga pito i sili lea ona whainga tā lea la tātou wanga i ai. O le tūlanga lea o le Committee of the Whole House. Ona e pau lea o le taimi, e maua i se awanoa, e toi whaini teunga. Ua umatato submission pene saunua, ua maile lipoti ua pasia. Ai o le vaenga ua pasia, e na o le vaenga mua. Na o le vaenga pito lunga fo i le o ilantou na soifua i le lua wha, i le wha i unga o le wha valu. Ai misi le vaenga te le lava lea o suli po descendants. O i la lea e tau mwhai ai e wha o ngā le so tanga lea, wai. Tau fo le whaafonga manino le tātou tunu. Ia, o lea fo i se vai tele, ai malei antaua, ai e manino a, ua ngata ia le tūlanga o le whinau o le Green, ma le Labour, whape fo i te Party Māori. Langa, o lea sa ielo nantou na whanau nonga, ia moa descendants. Ai le ilangolango ina le National, whape fo i le Act ma le New Zealand First. O le session na le tutoi ai. O le ata mai ma le manino, e mo o mia seisi o le vaenga le to National New Zealand First ma le Act. Ma o le au ngale na le anta wata tu taringa malo. E pe ele o ano i ele mai ele mahala malami fo iai. Ai o le mafu anga na e o mai ele so. E mawhai ono o miatu telefoni tali no mal New Zealand First. E mawhai no o miatu tatu telefoni tali ma le Act. Pa apea fo le National. O lo o tamu whai lava. E whaoro maau, ia se whitu na inga, ina ia iei se si avano e sawa toi se si to telo na i o tātou tangata lei antaua, pei ua whapenasi na tau whalau telo le tā ua ia le nā, pei lo le tala foi le ale tamalo sama, tau foi le ilanga, au fusu le sa whai al makugu. O le soa me i kua mamafo fau, e le mwhai la o ma soa, ia ma le mfai o ma fo ka fai le ye so kanga le ia so aku ia kalango mai ia Winston Peters ia so aku kalango mai ia David Seymour ele o uma lava na ia tanto patata noanga mana se tem foi fala o tele ni so vanga lo anga ye ia fo na tam sanga le talonga fai pele le va pe o le so atu
Ona so a maila ia e tu tu o lima e tu i lo ngutu i luma. A to te tai pe tele ai le matal noanga male te mai tai fai pule le sona na tele yo me ta ona fa na mai le tal noanga le mama fa fa mai te mea. Le memo mo. Sauno mai a Caramel Sepuloni. E to tele tatou ie le seini. And we still have time to mobilize and amalgamate our people. Fea la lea e au pe ai, leisi se lau luas fulu, se lau limas fulu wafe. Samoa lea o lo o alala ma papa au ele ngata New Zealand nei Australia ma isi atunu o laulangi. O lea wa mai sa o lava i le saunoanga le altamai tai whaipule. Wha aloto tele i tātou o mai e iei lesi seini ngā rima ma sesi mea mwhai ona wha mau popo. Sesi vaenga, a massive help male tu fata sio tātou tangata. Mo le anga i atu la le tāmilusanga luna tolu lea tele ai. A mai le tofa. Ia, o Faiva o fite di lilo le antaua. Mai tala no foi ma le whae tete vaenga ai o le tūlanga tonu le nā. E tātou te loa le whae tā valenga o le porukiki. O le porukiki e fuli sai fina ngalo whai pule. Pe awa ai mai o tū la i atu se whainu me le tele. Ia, e ave al whaafitai o no lena sao mai le tātou tau mo whainga i le tōlau longa mua. E mafua la lea i nai fisota inga whaataltanoanga wa e risito ina le sa apsile mai. Kere ai o whesa ato i e le tōlau longa mua. O le tari, o le teimi nā lai u lima tele ai ma New Zealand First, u lima le a taua ma le act, u lima pepule ai. Ia ma ise tātou vai mwhawhai pere green. Ale mafua angale nā lai ona pasi el tōlau longa mua. O la e mātou te u lima le teimi le nā. Ai ino o mai lai tōlau longa lona lua. O le awa noa la le sa tu mai e ngā lulu e ai ia fina ngalo e tu ina atu. A fina ngalo tu istusia po fina ngalo a whaadia. Ia e sile fia e se foli whainga tā o le tau mo whainga e whaasufi o tātou tangata le a taua. Ai ele ngā whaafitai le umal whaafitai e o le au whainga aluenga a na maliu mai ia le sunga le sea ia asalele ia mahangata i ngā pepa fo i o foam so uman whaatupu sunga le sea i Otara. Maliu mai le whaafenga ngā whiramoni ia tuinga malamana ia pepa mai le whakasa ranui ma le lai. Ana le sāwa vali lau whainga aluenga mo tātou sāwa vali. Ia, o le whainanga i Samoa nisi e mai ia le whasoso ni Samoa. Ele mole e lusul fa afe le na ia. Ai a foi numera le ataua pe ona e saunoa. O Samoa ia e lua se lau ma le valu afe e le population. O tanto tanga Samoa o New Zealand e lua se lau foi mo no tupu afe Samoa la vai New Zealand. O te loa au se talia mo se lau mo tupu afe. Ia le fai tau Amerika Samoa ma Amerika maisi o lono winga. E sili antu. Ma le afa miliona Samoa. A fua mai lana o le luasu lima afena tūlai. Ai luasu lima afena o te ope lima afena i papalangi mai se tunu. Non-Samoans. O lono winga. Na le luasu luafe Samoa na tūlai. A o lea na mawhai lawa na tātou o antu tōlau longa lona lua. Pasia. Le mea la lea e sau noa ia le whaipule ia Caramel Sepuloni. Sao le lei. Lea fo i e te sau noa ma a vatu e se vai vainga le so. Samoa, se ua te tau na tātou anga i mai. E whai ngō fia fo le fina ngāra whapea. Ia, o le nei e tāpua i atu ma te talo. E sili antu na mo mia loutu la i mai. Whawhetai i le te talo. Ai mo mia le te talo ma tu lai. Mai a fua la lei a taua e se au whainga lea lua se lau wafe mo na tupu New Zealand. Ole finaua ma losi lea ua o ieta to tāmusanga lea la i le tonu. E wha le ma losi le finau mai Samoa. Ai, ole finaua la tō iesi tsen New Zealand. Tā tōla nei New Zealand, ma la tō si tseni lei Samoa ma Australia ma nisi vanga. O tā tōla e whakingia le mea lea. Ai lua se lau wafe mon tupu tā tope tōlu se lau wafe. O te ofo pe ale mo se lima suru afe o ngi koe kula i mai lei atau. Nā lia lava. Awa whaaloto tele au i la so de nafi le fionga le tamai tai whaipule.
ma o tali tonu lava a fai o manatu o le a wha moe ai loa le mta upu le nei e le toi langa langa ai ni fina ngalo. Nā la no o lotu tele le mta upu lea. Leanga o le si vanga no o iai le mātala noanga lea na afia e le whaitaunga mua ma le lua. Ua ngatalo I tangata na soifua mori lava I le luas fulu fasa yo o le fasa fulu maleiva. O lona winga. Sa o manatu ma le alofa ina I o tātou tamam tina mātutua I o watutoi nei. Watu ua I loa ua lava lea. A waile e toe atoa se to a lima afe. Masalo I lalo ane o le lima afe. Tu sa olo I eile avanoa. E whaatino I o lātou sitiseni. Whapena fo I o na Aviation se fulu tausanga. E malo lo ai manofo I New Zealand se ia atoa o na lātou wanga vaalea e tala a lātou pensione. O lo wha solo I na mātutua tau sanga o tātou mātua. O le umi o le tātou whinaunga o le wha popo o suli ia. Ia o lo wha pena fo I o na wha popo fo I tau sanga o le soifua matua. Ia e wha solo ai ale o le whinaunga le nei. A la e furi I le lua ia o tātou mātua le nei. O le ala nana lai o na e se manatu ia te au. O se musmusunga fo I lea. E ai a wale mwhai o na tātou whaia o tātou siseni e tau alatu I o tātou mātua lea. Manu o maua le taimi. Ai a whai e le a whio mai Samoa I le whaitaunga lona o I le tātou tāmirusanga lona tolu nei e maua I se whasfuru afe, limasfuru afe, onosfuru afe. Au te tali tonu. A whai e a whio mai. Tua I te lelo whaatuatuanga o le a whaapopo I ai seisi teuteunga e manuia ai masuli ia. Whasa o mai pe a whai o e tilo I le mea le utalanoa tua I e eilo na merit malona taua. E a taua matua I moni ma whaamaoni I a lau saunuanga. E elo taltonunga e le o toi umi ai o le tō lau longonon tolu. Be ona e whaasoa se saunoanga le tamaitai sui te tai o Labour por whaipule a ka mau sabun. A whailwa yaso lea le tamusanga tolu leo le Committee of the Whole House e whainteu teunga. O lona winga. Naona uma le nā misalo po le sia tuwa yaso ai anga ilo e pasi. Anga o lona winga. Ua vavel tanto mata upu. E yeilo wa mautinoanga. Ile au whaatasi leo finangalo panti. O nai o tanto tu a mātolo whamal whavalu. Ua guarantee ua mauti noa mai pauan mea o le whaatini mai o te talitonua e tini le tausanga le nei ai o le mea lea e ia le whaanaunaunga ona pau leo le avanoa e mawhai ai ona to e iei sina whaopoponga le titi o nisi e to e whaopopo pe anga waa e ala iei foli manatu a ua le mawhai ona moa descendants ona e si le sila e saunuanga vai mwhai fōringa mai e le mwhaina to e lue ia le telo vai mwhai a mai se lava ia le National ma New Zealand First ma le Act vai le mwhai e le tolu leo le Green Labour ma le te pāti Māori ona moa le majority a whaila ua le mwhai ona moa descendants o lesi au wala tātou te tau mwhai e o le toso atu leo le whāwalu toso na i le ono tasi ai le tuto tasi Samoa o ni nai tau tau ngana iti ia o na ta aua mele sa aua nei to fa nisi fi na o tele e to wai e on fa mautu ai a mo sina va no nga ko so akasi akua pe mo fai o ko makala la kiki a fa pea ya mai le fa valu se pai ai toso na tu le on tasi o le ye na ya va no ai mana o mira la tu la i mai lo manga yo i mai sa mo ta to te fa tinil va nga le awa avatu se tanto se ngalima pe avatu se tanto petition wa mo waise no mena lima se fulu e va vena to fa pe mai ba se pe ya le malo si ale tu le mai ya mai se la tanto nei si se ni sila pe to fa pe na se vai nga le ya tau malo va fa ta wo tele ole me moni la ta wo na ta fa ta auto le asule o options ina ia tau no mai lo ta to what to know wa umona ta auto se mea tātou te tūlei a ile whina unga le i te unga ia. O le te unga la le nā tātou te whina wai fua la i le whainu mero tangata ia o mai wa lewa ta oto nei la i la tau ia. O ena soi fua i le wha, i le lua wha, i le Faiva. A whai e le mawhai o na whaamali e ina le tūla whono ma au nisi o pāti e tali e ina suri. Tātou whinau la i le vaenga le nā o le toe tala atu i tua.
awa o le fai atu la utala a fai le tali e na suri o la wa sila fia le lei la vai New Zealand ma le Immigration Services e mawhai o nā ngā waa tangata nei o suli a ngai o lato mātua ia o maua. Ai ia vave o na maua le whaamrianga o na o le vave fo o na mātua o lato. There is a limitation of time here o tele ai. Le ala fo lale nā au te au lai le tala le nā itua. Awa o le mawhai o nā ngā waa o tātou ia suli nei. E le ngata i le sitseni o le lato ta māmale tina. Ai whapena fo le Protocol Act o le awhi se lau fitu sifun ma le fitu o lae te lia ina ma wha ma maluina pēr. O lona winga la te li ai. Lo uso pele lo o mafufa. Wat tau na tā pena se sia tātou pepa. Se tātou pepa wa lewa tali mai le fionga i le konsula. Wa te tala le mauta Samoa i le asonga fua o lo mua. A fio wheloa i Samoa matoe tala noa tini le mata aupule nei i le tau le tū la es fulmaritasi ua wha vanga whawhitai i le fionga le konsula. Ia leo ua wha ta oto atu, ma whola atu i le ua fionga le teitei whono. Se vai vainga i le tūlanga lea. Pawhtai tele ale anta ua i le whetala i fo i tātou te fua pea no utala no atu e au foi tātou te whina o vale. Ia lava. O leo wa tau ni wha mo se au mātutua. Ai tātou ngā lulu e tau mwhai e tala se si to tele. E iei foi vaenga pe o na o mai ele pili i le Whinangara Soa Committee i le ataua. Nā lai ona le Aviation remove. Yes. Ia le acti lea o le tasiwa valua ai wa teu. Ia. Ono yele manatu o la ye ai tonu na le Treaty of Friendship o yele protocol e mawhai ai o na talu sanga alo mawhana o tanto tunu i vaenga ia o lona winga e le o umai i pe a whai le manuia descendants le fo e te saunua a la tofo i a whai o le a moa o le a grant atu ia si tenu au matutua e le process e mawhai ai o na talu sanga ia le status o le si tenu lanto e mwhai lon tau sanga mai whanau. O lai iei isi options. Ai o le meta o le taimi. Ne i misi le taimi. Ai avel wha mua wa tau mo le au mātutua. Se toi tau mwhai atu pe mwhai o na tala i tua. Ai mo miaro tātou angai mai losa moa. Lea toa le ngang whaafitai le konsula. Ono le awa noa i le moto Samoa. Samoa o lea wa iei wha mua e tātou te whaatasi le asonga fuolo mua le tālu sfutasi pe sawa ule ia taua. Nā tonu lava. Nā tonu lava. Le lua. Se toi mati nai vaenga ia. Aua foi nei o tātou toi anga i tua. I le vaenga ua tea. Ai tuli luma e moa ai so tātou ai. O leo fau watu wantu le emaili e tele ai o le edwin@puni.co.nz. Moi lantou e mamao e le mawhai ona o mai ile felo inga le asonga fua. Lafo mai lau emaili ya tele ai ilana emaili le na o edwin@puni.co.nz. Ina ia mawhai ona fesota iatu e lafo atu se pepa ia pole alava le vaenga le atu inantu e ngā lulu e mai e nisi usota e mai isi vaenga o New Zealand e o lawa stand by mai. O le ale whaanga yoinga ngā lulu e foi lanto e wha mau popo ni seini po ni ngoa po ni tangata. Ai ole a moa le menino le asungo fua le atau. Ma lofa aftai tele lava. A wai tā ua tele na mau lo se manatu o manatu e whama i te mea whapena a o lea tutusa le leilo whinangalo ma so o vaivainga. Longo loa pa iese a wanoa tātou te wheiloa i ai. Na pau ale o le mea o te tu o lalo ai i tele ai. Lea la tātou tāpena. Ese foi tāpena ngā isi tangata i e whafo atu o le li o lea tātou te iai. O i e ta tau o na tasi e Samoa, tasi le tātou pepa, tasi le tātou whinaunga. A wā e whai a tātou mei nei, tātou te i leilo atu le pōmi sā o mea lai whai isi o tātou uso, ma isi whaalapurupotonga ia. Ai pe o le nganga vai le nā te le ai. Ia toso whai whaatasi tātou i le mea le tasi o le tamu sanga mulimuri lea. Mandie. Ia taua o le ala foi le nā sa ta pena ia tātou so ta inga o loo motu so ta inga ma le South Island mai in Chicago si o mai foi te nide ni a fionga ia a fumasanga
ia ngai me foi Christchurch lo ia sui lo official tai ia fe loa I ma tanto lima pa Wellington I le sotofi utona I le fionga ia siungo fao fa pe foi I fopo ma lato. Famtoaniu famtoainu temporary. Pe foi ele te tai fono le maftanga fe le nganga le na ia tanto tasi le fa moe mai se le vaenga lo toi. Pe foi sa lo watu ia nae ma le lato foi ia vaenga e tato te ngalu fatasi. Mai mone ia le moa na ia so ia tato na ia se tau mfainga. E loa le maupopo Samoa ai mo le tafutolu lava ia ua mautu mai o nei sa auto va ai ia le ia taua o le aso fa o au kuso e le lua afe lua ua sili ma le lua tausanga o le aso fa o au kuso lua afe lua o le aso le nana tanto fei loa e matu yono e a matale fa mo weli ni e manatu o le e nunumi al fa longo e le fa to am tal tausanga nei le nei matau ele ia matal tau sanga o te ino se ile pili le ai o le aso fa o kuso lua fe lua na talo mai ai tu yono e fia mowal fa mbianga Samoa ai le fa tino ya lana mata o pure faile o lana pili tu tonu foi le e sei ile Parliamentary ia au le nganga le na Samoa pa ai le email e short mai ai foi ono mo wantu fa mtalanga e aso ngafua o mautupo feo le anga iai. A oai foi e mawhai o le tanto tunu nei. Tala masani le tunu le ia taua o le toe tae pa uai. Mai manatu o le tanto a vanole nei. Nei vave mai ia le Faito le mea soa committee. Le aso ai o le o filafro fo inga le mauta po le committee of the whole house. Ai le moa ise a vanoe aviation tanto tu o lalo masitalu sang. Malangang whalolo. Ma lo af te tele lava tele ai fa manino fo lo fa fonga ma te lole le lai fa fonga ma tanga tele ma le ala fo le na le polenga tele ai ona ese tatu te unga vatu ese fo te unga ai ape a malie tatu poto moli futi afu tas ia tutusa uma me ia o tatu vava ai I ona te unga ina ia tasi tātou le loto tasi fo I tātou te unga tu inatu e le committee o le maota atoa po le committee o le subcommittee o le whole house ai momori atu le nganga whaftai ono le apa atu ia maua fo I lo taimi le anga I tā ua I lo whina ngaro mo lo loto mai tātou uma ia mea nei mo nai o tātou mātua ia mai se fo I o tātou tangata na whaasina tonu ia imo manui ai I le nei tu la fono ia ai tātou talo fo I le atua au mai lona file mo au mai fo I le nganga e tasi Samoa ina ia manatua Samoa e leisi se fia ni wali ai le nganga fia tautua e fia vai malima I so se mea nanga o matutua o tātou tangata ave tātou mo lātou ave sa vali mo mori fua e mori ele to fa ma le fautanga tatia ia tātou matai ma tātou mea whapena ma tu langa o le au whainga ruenga. Ina ia lolofa mai fo'i ma fua se tapu I le lātou fo'i sila mai I le vā to o Samoa. Awale usonga tu mua ma pole I tu au ma lātou ainga le tainga le vā fonti pa ia ainga ma tapa au. Tātou te whaaloalo tele I le ngā ruenga ale au sa le vi ma le ma feoi o le tala le lei. Ia pe o le anganga le nā ma le whaaloalo. A whai foi wa sopolangi se tala ma se upu. Ia, ia le toi amana, ia le pola I motu I tua. Whaatawhea nā mea I nuu e le intangata e ola ai mana no foi ma malama I mea nei I whai. Mo le alofa ia Samoa. Upu muri mai lau talenga tele ai tātau mawa e whaaftai. Ano whaaftai le taua. Ia, pa I oro tātou tunu e valwaru sia lawa o le whau. Ia, pe ana sau no foi le ia taua au alawana ia I tātou. O le ase tūlanga e manuia I Samoa fo I le vi inga I le tua. Ai te talo antu ma le anganga whaaloalo. A whai o lea sana o le tāpua I mai, ia ma te talo. Whaawau te talo au mo mia le anga I mai o le tātua tunu. I so ta I mai le emaili le nā teli ai edwin@puni.com. E ma whai e fo I ona lafa atu le telo wha amtalanga. E malama mai o feo I ele nei mata upu.
ia ai o le ia le fa'amoemoe i le asogofua lo muamua afifio mai o le a se'i o tatou toe tapena tasi o seisi taugafaiga ia ai le'i o atu le vaega tolu o fuafuaga le palemene ia o le talanoa lea i le agaga fa'alo le tele Samoa ia manue foi ia le Gagaifo Faiva o lenei aso ia mai se lo tulufo e le'i ataua to fa'aiama soifua tele lava fa'asoifoia manuia le Gagaifo fo'i o Faiva i lau talenga tele ai e po lau talenga fo'i leo le moenga o le ua toe fitu minute ona tale o le tu lae ono la tātou o i le malolonga awa tātou whasalunga ma le whaalawi lo fo iwi o pisinisi ma company lo lātou lango ina le siu fongo Samoa ma polo kalame o mai se fo i le ngā Gagaifo Faiva o Samoa le nā ua whaafonga iai i le talanoanga fo i ma le fitalenga a tele ai Edwin Puni o le teitei fono o le maftanga po le whalaputonga o teitai o atu motu o le Pasifika ia whapena fo i ma le fionga le teitei fono le tu pa Samoa le alo li i a fupuleai semi fupuleai ia le teitei fono o le fono fautua a Samoa le fionga ia tu filau Ted Stanley ia whapea fo i le maftanga a whaife au so fatasi a Samoa i au kilani nei au ne ngalo o le tuatusi le na Edwin at puni.co.nz edwin@puni.co.nz ia po o le telefoni e lafo e lau imeli so fina ngalo po le telefoni ia le tofa ia tele ai Edwin Puni o lua tasi ono tasi valu o falua o lua tasi ono tasi valu o falua po lo wala au sa o mea saveo nei ataua i le o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu tātou o le malolonga toi fo ima iai ngā Gagaifo le nei o Faiva o Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se halo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Loa me leimo o e tālo falava. Waenga muli muli o le tātupu kalame i le whaalotanga e whaatututu sa i le Musalemu ma le tartonunga whaakerisiano. Whaawawina le po kalame e leo se amio tonu pe a whaasala i le tua le tangata i le whaia o amio leanga. A wā le tua na taita ili maina le tangata e whai leanga sala i le taitonunga wha Musalemu. Ia whaawasenga i foe oe le keisiano me nei. E mawhai ana Musalemu o na wha pāle pomu e whasi o te tangata o na o le whina ngalo o le tua ala o se ngalu wenga le leifoi. Lea e sao ai i le malo o le tua po le malo ala e ali ali mai o ngalu wenga le lei e sao ai le Musalemu o ngalu wenga le lei pi o ngalu wenga le o masai nei tato. Ia, ma me wha le tonu po me leanga. Wa, o le tua, i le traditonunga wha Musalemi. O ia e mafua mai ai le wha le tonu. Toi wha manatu me nei, o traditono la awhai molu i tau, e wha mausali ai lo traditonunga wha kerisiano. O le se senga o traditonunga, o le Musalemu. E wha nau mai le tangata o se atingi, e e le aise meo i eitu tonu. E le o se tangata angasala, e le o se tangata wha olaina foi. E whaolaina le Musalemu i le whai o ngā ruenga le lei. O le paua a tamu po le angasala a tamu. O se mea mau e le i fuafuina. E le mawhai o na angasala perfecta a Musalemu o tangata e sili no atu to alono winga e tutu sama le tua. E ta au while au Musalemu o le tua e ta ili maina tangata e whai le angasala o nono winga o angasala uma. E afua mai le tua. Whai mai Musalemi. E lea te tau fo'i o na whaasala e le tua tangata a wā o le tua na mafu ai o na whai e le tangata le angasala. I o le tatununga wha atuspaia, tatununga wha kerisian, o tū mawai tātou. Ua angasala tangata uma, wana o Yesu tātou te olai, o oe fo'i, e whai a le filifilinga, e le wha amarusia o e le tua, o oe anae a leona e angasala, o lau lava amio, e le tatau o na tua ina le tua. Ia whaitalia oe, po o whea le nā e te tuai, ai o tartonu mal wha maoni. O Yesu lo tātou whahola, o Yesu lo tātou wolatanga, e tū mau se i o le whaavau. Mana tua, e le lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuka City. Radio Samoa. In this update, Kiwi Rail says Arateri's autopilot button should never have been pressed. The ferry ran aground in June
An interim report from the Transport Accident Investigation Commission details how the crew didn't know how to turn off the autopilot as it steered the ferry towards land. Inter-Islander Executive GM Duncan Roy says it was pressed by mistake and then no one could flick it off. They didn't know on the bridge. We didn't know an Inter-Islander. Working with the people that provided us the service right now as we speak to work out why we didn't know. An end to New Zealand's oldest property dispute. With a High Court ruling, descendants of customary Māori landowners are entitled to Crown land in Nelson and compensation. The Nelson Tents case dates to the city's establishment. Jordan Dunn has more. In 1845, the New Zealand company purchased about 150,000 acres, but didn't keep the agreement to set aside 10% for Māori landowners. One News reports Justice Rebecca Edwards found largely in favour of the descendants, but not their claim for up to $6 billion. She says the figure will be significant, but well below $1 billion. A person has reportedly been critically injured after a crash between a vehicle and motorbike at Tuakau in Waikato late this afternoon. Horowhenua District Council's re-examining its decision to stop mowing roadside berms. It trimmed back the service in July, saving ratepayers nearly $250,000 annually, but prompting outcry. Councillors have now voted to compile a report on options for reinstating it. Mayor Bernie Wanden says they want to look more closely at the impacts. It does not mean that we are going to flip-flop. All it means is that we want to understand what has happened since we stopped mowing burns. And that is news. In sport, Auckland FC coach Steve Corica is confident talk of planned violence from football fans won't amount to anything during the A-League's inaugural Kiwi derby in the capital on Saturday, believing the support for each side will be nothing but positive. The All Blacks believe they head into a crunch 3 weeks better equipped to face the rigours of Test rugby than they were earlier in the season. Sunday morning's encounter against England starts matchups against 3 of the top 5 sides in the world in consecutive weeks. After losses to Argentina and 2 to South Africa, prop to Mighty Williams says they've come out the other side and are keen to build on the jersey's legacy. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Alofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Avia maua sosa Omega ka Riana knowing oa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua se lau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Mai moa I lau fitu Samoa, le au lakapi liki at maitai Samoa. Ile aso tōna inei, le aso lua Novema, ile 5 te aile afana 5. Ile malai ale Go Media Stadium, po ole Mount Smart Stadium. Ilana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Buli Kula. Ole avanoa wha au ole nei mo lau fitu Samoa, mo le ofiatu ile ipu ole lalulangi ile tausanga fau I Farani. Wha tau loa sau ticket ile ticketek.co.nz. E tapoa iai, lau fitu Samoa. Ona tawalunga ile ta alonga mata ina alii ile vale Kiwis, ma le mate maatonga ile 5 te aile valu ile afiafi. Go fitu Samoa! Whaongale tautua le Pacific Easy mo tupe whamamoni Samoa le masino ke topa ma maua ilo vanoa te oro marumano I whailonga tupe whase furutai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na vai aso te tasi. Manatua, o lo whaawau pēr lana whamitoa 5 tala pēr hai whaonga ina le Pacific Easy app. E whaasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaongale tātou direct transfer. Tipo
posi mai o tupe le taro account ma whaamali e ina fasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai inga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele pa pere siri o le fitu se fulu o tātou la lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varselau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli i Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ja, toi whatalofa ia te oe ile nei fo i vaenga o le tautua ma oe le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, lima Ivatolu a mo iau kilani. Le atou savea ma le tātou Gagaifo Faiva o le atunuu. Ea ma ua tāwalunga tuai fo i tātou tala i vai whanua e le ngangana Peritania. Ia mai se fo le o nanga a le sunga i lauli Isaac Paunga i le nei fo i a fiafi. I le wawa i antu e tu sai ma le whai wina, ma le manuia o le tātou whontanga malo o le taupulenga Peritania. E le vai aso ua mai atu. Whatasi ei ma le whatinoina o le sauninga lotu e momoli ei le whaafetai i le atua mai au te talitonu. O Faiva e tāpua ia. Ea e fo i ma le manuia. Ma o le sauninga lotu whaafetai i lea na whaatino i lea suana nafi. O se sauninga lotu ua tawalunga i ai ia le talinga malo le tunu. O se sauninga ua tala whengai o na whai. Whafo i eile vi inga i le tua ma le whaafitai i tangata uma o Samoa. O le sao o le tunu i lana talinga malo. Lea la ua tali mai le fionga le tamaitai Parliamentary. Ta wala mai se whaamrianga watu i nāntu e le pa ia mawalunga. Tangata whainga ruenga uma lava ni malo. Ma ua whaamria i nai. I le lua aso malolo. Amatatu i le aso atai au le aso mua o Novema. Aloa toi ma le aso tona i ma le sapati. Toi malolo i le aso ngafu o le vai aso fau e aso fau Novema. Io na toi a eleo ngā ruenga i le aso lua. Ai. Ka maanga ia ho ia mea. Ta ua le nā e le whaafonga le tunu. Le whaamrianga le nā watu i nātu i tangata whainga ruenga. Pa wala lea. O le silingia o le mata upu aisea ua le whaamalolo ai fo i ma maua sea whaamrianga. E tangata whainga ruenga o le private sector. Ia po o pisinisi tū maoti. O le mea lalena, e whinau i ai ia uni a tangata whaingaruenga. Wala vau te whalongotu o i ai uni a tangata whaingaruenga. Po le first union, Samoa's first union i Samoa. Le mea lalena e tauna whinau i ai ia tangata o le uni lea. A tangata whaingaruenga o lea tunu. O lea walo le malo e whaialana whaamrianga lea. Awai tusa me nei, a whai ua wha malo loe le malo, o se mea le nei, o te leo whai tio, a e te tau o le malo malama, i ala o le tula whono ma, o le mea fwoi le nā. Ma whea ngainga o siosi le lei, ma futanga whapea. Awai a whiai le mea lea la o tala noa tuai nei. E tai tutusa le mea le nei, ma le anga i o le malo, ma le komiti o le PSAC, Public Servants Commission. E a whatasi ai ma le pūlenga o tupe, ma tangata whaingaruenga le malo, ma i lātou e wa aia tutongi le atunu, o tangata whaingaruenga le malo, si i o lātou tutongi. O tau sila ma whaafongfonga bele o tala noa tuai. Na si ila ia leo tutongi o tangata whainga luenga le malo. Ai le si ia tutongi o i lātou e ngā lurua i le private sector po company ma business tū maoti. Le ala fo le dae la iona whaafwhainga tā tele le malo.
o na whaia se si tanga o tutongi o tangata o le malo. A wai te tau, o na lātou ngā rurue whaatasi ma le private sector. I lea taimi, ma lea taimi e whaia ai si tanga. Po le whao popo ina fo i o tongi po o i tū la, o le tau o le i tū la whainga ruanga tongi pau o le tangata tongi pau. Le hourly rate. Ia nā no whapena atu. A wā i eile whina unga e tū la i mai le mele nei, tau te whanonga longa fo i ai, i tala o le vai a safo. E ave fo i ni whai tionga. A wā e le na o tangata whainga ruanga le malo. Na ngā rurue ma whailo lātou sāo ina mata upulea. I le o whai atu le atou sa vea ona o se sai i lea tūlanga o se mea le lei tele o se whaamrianga. O le mea te tau na whai. Ai te tau fo i ona o tau tanga i masilisila le malo. I se whaamrianga mo le private sector. Sa ngā rurue fo i lātou. Pisinisi tu maoti. Company Mātina e patino lava i isi tangata. Self-employers. Tangata ele ngā lue le malo, ai ngā lue lava i lātou i a lātou pisinisi. Na whai uma sao le tunu. Ia, nā no whapena atu. A wā o lae whaalonga mai i uni a tangata whai ngā luenga. O le ale tali o mea ia. A whai o lava spaketi ale malo. Ma i oe i ai le minista o tupe. Tanga i masirisile i ai ia le kāpeneta ma le fionga i le tamaita i pāremia. Lale me le angai pe a le whamatu unai vaenga o nai incentives i pisinisi ma company i mwhai eio na lātou whaso soa i tangata whainga ruenga i pisinisi po le private sector. Ia le la au tō whaafonga mai ne i ai. Ua whisiringi e le tō tele o tangata. Isi au nanga pe tatala i le aso malolo le a tai au. Whapena fo i ma le aso malolo i le aso ngafua. Patino lavala. Vaenga leo le company tū maoti. O le paanga tō tino o le Radio Samoa ma le atunu o atolo o lafo i tupe i Samoa. The Pacific Easy Money Transfer. Le fionga i a pestata ma langi whai ma lo. Alan Stowers. Ia ma lo lātou ainga. Ma le au whai ngā ruenga. Whatasi ai ma le moana rental cars i le atunu. Usi mai le whaafonga. O le whaasisilanga tāwu o le nei, mai le Pacific Easy Money Transfer. Taluai o le tōtele o le mamalu o le atunu o lo lātou whasota i mai pe te tala tātou ofisa i Samoa o le Pacific Easy Money Transfer. Mo le lafo i nātou o tupe i le tātou o tunu. E tu sai mo le whaalinga o tu i na mai e lo tātou malo e winga i aso malo lo mo le au whainga ruenga le malo i Samoa. O lea, e whaasilisila atuai, ma le whaaloalo e whapea. O le a whaawawina pea, o le tala ina o tātou ofisa uma o le Pacific Easy Money Transfer, i ona la i upolu, ma le motu tele i Savoi, e pei ona masani ai, i le aso whareile, aso tonai, aso muamua, ma le aso lona lua, o Novema, whaapea fo i ma le aso ngafua, aso wha le nā o le masino Novema, lua afe lua sifun ma le wha. I taimi masani, a wā fo'i le tautuaina o le mamalu o le atunu. O maua maila, ia, o le nāi le toi tau tu fesili pe tatala le Pacific Easy Money Transfer, i aso ia o le a malo lo ai. Ma wha manui ai, ia tangata whainga ruenga le malo. Mo nisi whaamtalanga, wala au le tātou telefoni o valusalau, o tasi ono. O valusalau, o tasi ono. Ya, po le telefoni masani fo i au ki lani nei. O le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha.
lua fitu ono, fitu iwa, fitu faa. Po le lua fitu ono, fitu iwa, valu faa. Whaftai, o lo se dia. Ele pulenga al Pacific Easy Money Transfer i Aukilani ma i New Zealand nei whapena fo i Samoa. O lau pa anga tō tino mo tupe whaamomoli i Samoa. Ele na, whaftitiri i lau fionga le li pule, i whatonu, pa anga tō tino le Radio Samoa, pe stata ma le langi, whai ma lo Alan Stowers, ma le pulenga, male au whainga ruenga. E se le tāua, whaftai o tō le manatu i le tūlanga ua malolo ai, ia matawhawhau le au whainga ruenga le malo. Ia ai poloka ato ai, ia tupe, awa ana tau nei, le a malolo matapunia atoa, le a tunu atoa. Awa le mea leo te baba e tuaile. Na paua ia vaenga le a whau au pēo na whaatino o lātou. O i lātou ia i le wharimai o le Fuimu and Emergency Services. E i fo i le vasenga o leo e tau afo i ne iei nisi e malolo a iei nisi lātou te ngāru e pēa le mauta ngase. Ia. Awa ale va ise leo lunga wingo wa ingu lunga la pika ngaru malalo fu wa fo ia malo ia wo ai fa kuku o Samoa. Maria le na le dia. Ya tato ia dei masani na la fo le tupa i Samoa. O ne ngalo ia te oi. La te tala le Pacific Easy Money Transfer. Tato was isi atu le tato apio folinga ia mo le tato Facebook page apio foi mo le tato YouTube channel wa rau te vai sa o tua italo fai si o tina fa mai o le post le a mai lo tina pele fa mai le lua ia li i mai a le lua ia li i la vea o te talo ina ia matala ma manino ma mala malama lo ma fau e mo moli ai lau sa vali i le atunu o lo te talo lo tina mo oe ma outou umala o whanau pele o loutina o mama. Ia na sau sawele Malaysia na post lea mai a leulua i Savea, leulua i ali i Lavea. Alo fatu san o loutina. Ia lelei mam, I love you. Wai whamanatu mai, a wewe mga ufu i kia si Pacific Easy Money Transfer tai au. Ia. Tai au pole astorna. Ia lelei. Se e mai leo la utalandoa na mata upule nei. Wa te lua ia te ma te whaalongolongo atu lava ma mai tau ma le tutoa. Ia whina ngalo whaalia fo i o lea tunu ue lea ngata i lunga o leitio ia whapena fo i tustu singa. I apia fo linga whapea fo i lunga o penga ta whailangi. E winga lava i le vi i o le tātou fua. O nisi fo o lo o sai i le whaonga ina. Ia po le suia mai i le whi upule nā aua e te whewhe o Iesu na maliu mō Samoa. A ua whaonga ina le vaenga lea o lo tā ua nei. Aua e te whewhe a wā o le atua lo tā whawai ia po le lesi fo i vaenga. O le ua mawhai e Samoa ona tautai. Mingo le nātala, ia, mawhai i tātou, na wa aia pēr i tātou. Pule tātou, ia i tātou, mō tātou tangata, o tātou pule tūto tas. E alwasiri e tūlai mai i a tea. E wa tātou sa i nei i le swinga o upu ia o le pese. E le ai aso na ese senga tele. Ai tā ua tele le whaalongolongo atu. I la ngona ma whina ngalo o le atunu. Ia, o mai fwoi whina ngalo o le atunu u whapea. Ia,
ele I whape o na o Samoa na maliu ai ia Yesu. Ele I maliu whaapitoa na o Samoa Yesu. E moni, ele tu mauai se mea, I se mea tasi. E foi fai so ele tunu, e sui whainga ai tu mau vai. Awa sa ile tunu uia mea whaatau waa whapea. Ai tō tele, ele isa I le teimina sui ele whaavai o le tunu. Ai le o se mea te tau o na whai. Sui whaatope tope. Sui malele tala noa I le atunu. Ile au wala e te tau, maono mea ai le tula whono is a public consultation. Whaatala tala noanga ma le atunu e au malu ai manongi o le atunu. Fina ngalo na o le atunu. E au mai ma tilo iai. E fatu ai le titi o I la tau e tu sia se tu la fono, ma wha ma ite se tu la fono. Out of the city, lale me walai o na sui le tu la fono, sui e mal whawai. Lale mana onga sai ai. Ia leo tātou I loa uma. O le vi o Samoa, na tu sia e la Faiva sa lau fast food malvalu. Masalu wa, lawi loa le tō tele. Mai o se tauwanga na whai e le nāwai tau a o iei Samoa I lalo o le pūlenga a le League of Nations. O le tāpenanga le nā. A o anga I atu Samoa e whaulo na whawai ina ia tūtō tasi. Ma o le mana onga fo I nā o tātou te tai sa iai le nāwai tau o tātou te māo. Ma tina mātua. O le whinaunga na tui ai le malo New Zealand. O tau sisile I le tausanga le nā. O I ngā tonua le whangata mai ai. Tausanga ia tātou te whinau o tuai. Mai le awhiv se lau luas fulu ma le wha. Se yo le awhiv se lau whaas fulu ma le valu. O au pūlea I nā o tātou e le malo New Zealand. Tawala mai, ile wha manu malunga, ane malo tele o Peletania. Tausanga tōnua ia le tātou te whinau ai nei. Sfulu lima vi sa tu sia ma whaulu ina. Ai, na manu malo ai le vi na tu sia ele to ina o sa uni kuresa. O le teimi fo I lea, ua tātou tūla la tātou, I le whawina o le whono whawai, I le awhi lima sfuma le walu. Sa au whalongolongo mai, I le talanoanga le tōwha ia seumanu po le tōwha fo ia whangamua o le waimunga. Ma le tamaitai Dr. Rita Seumanutafa, she is an ethnomusicologist. Ia pos tangata fo I nā te sila ma vāwa ai I le ano fale o le pese, o upu o le pese, o le fati o le pese, the composition of a song, the originality of a song, te ulua I tangata, ma ona mā whauwhaunga na fatu o le pese lea. Ia la whape tolu ia versions pe tolu fo I le vaenga ese o le usuina le pese lea. O le fati lava e tasi. The tune remains the same. O iloai o Samoa ua mawhai o na tautai. O Yesu na maliu mō Samoa. O le fasiri tu lai mai. Ina ua manu malo le pese le awhiv se lau fast food ma le vanu. O le ale tausanga
na wha mau wha I longa ina I lo, ma tu ina atu o se mea tō tino po o se aseta, patino lea I le malo. Copyrights. When was the song copyrighted and given to the government as part of their property or an asset that belongs to the government of Samoa? Ila ula sil vavai atu mula ususuan. Olo tu mau pea le na copyrights. And no one has ever infringed that copyright. Leifo sisi wana solia se tu la fono le na vaenga. Ao lea na whalongolongo atu nei, wha pea meletala. Ele o iai se tu la fono e pui pui ai le pese lea. Mai le whaonga ina e soos tangata. Ma wha pea na fwoi o na Yesu iai se vaenga o le pese lea. Mea tonua lea. E te tau o no o iai le tō wha le malo. E toe la langa I lunga, ma whaia mai se whaasisi langa alo ia ale malo. Ia po le awhionga fwoi le tamaita I Parliamentary. E whaalawi loa ai le nā vaenga. Ma e te tau ai ona toe asi le tū la whono lea. O le pui puinga. O mea tō tino ma aseta. Ale malo. E pei ona pui pui ai le tusfolau o le tangata. Awa o le tusfolau lea. E mo I o le tusfolau lea tusi e lo ingoa ma e wherua iai. Iau ka whaonga mau ki whinga. But although it's issued to you as a personal item to your belonging, the passport still belongs to the government of Samoa. It is still a property of the government of Samoa. Ia, tu la fono intellectual property, le ia te tau e pui pui ai mea tō tino nei ma seta ale atunu. I lau tilo I le esenga versions I e lua. A tonu e mawhai o na whinau mai si stangata. Pe o te whinau atu fōi. E mana ia le tā I le teimi. Ma whao ngā, the first version or the second or the third, accordingly to an event that coincides with that particular event. Yo tātou wā local events fo ia ma tātou ngā o inga whanoto I whale ma mea whapena. A tonu me whai una usuai ia le whai upu le nā o Yesu na maliu mo Samoa. A tātou wo loa events and occasions, international stage, ma polokalame po ngā yoinga, po oni tauvanga, po oni whonotanga, mani mea te tele whaavao malo. Ia. O na usula ia leo le vaenga le nā. O Samoa, ua mawhai ona tautai. Ia. A o le motu ngā awhai le uma. It all depends to the preference of the people. Le mea e na nau iai tangata. E na nau iai le whalongo. E māneia I le whalongo. O le whiriwhilinga le nā le tangata. Ai a whai e whaatū se tu la whono ma pāsi alo ia o le version lea. Po o le pese lea. E le toi sui ai ma teu teunga o le tu la whono. E le toi sui ai ua tā mau o le pese.
e ona ia, ma o le pule le pese, e pule le malo. A istangata na te solia or infringe that. It's a violation of the copyrights by the government of Samoa. Ia ka mawhasala. Oe lo pua awa ngofo, e masui de meo. Rawa umana whai baile tūlafono fōu, ma nei fōu leo sa inisi o leo tunu. Ele e sa i tele nao na tala no, ma fisiri pe ma fua i se ale mea. A wao le tō tele o ena soi fua, i le taimi na lea na whai mai na sui ai, ia le whai upo le pese. Ele i sui le tone and tune of the song. O le afi se lau valus fulma le wha. Ia le taimi le nao wa leva na whafo ma le mawhala o Samoa. Ia le tō tele o e sa o onga tūlanga lua i le nawa i taimi mausua, i makolisi mausua i le vi o le fua. Aia. Atu ai fua. Ia, le tā ua le nā o le whafonga mai. The content and the context o upo le pese, ia o le fati o le pese, o le wingo o upo o le pese. And the composition of the song. The wording, the meaning, and the composition of the song. O mea umani te tauna fie lalo le tula fono le nā copyrights, pēr toi te tiro i eile malo, ina ia whaalawi loi le tunu. It's just a matter of time to educate our people. I lo se ia se mea tele o leanga i lea mea. Whaale tonu te lea, se mawhawhawu sisi. Ma e sa ia whapena, ma e le maria ia whapena for a very long time. No, it's a simple thing. I don't blame you. Te le tio fo ia te oe, pēr whai sa e a fia le talanoanga lea, ma e sa i maria oe ma. Ma e o ongo ai anga o oe whapena. Tauna a fia le pui puingo mea umane, i lalos tulafo. Nau no wha ilo a leo le whangatia i lea tu. No, o lea wo oa i le pese. Wo oa i le pese. A mata mai ai le swing o tula fono, swing o le whawai, soli aku lea mea, ka lepe ange lea mea, ia le fo la wo mai, le fo la ufe mai istangata. Ia manga ia la pule ala ma kou male, kera kulo sisi le, la ufu ai dumo le mako whare, dumo le whai se pou mori umbi lunga asa. Ai sisi ai mako wha alo e mala wha ngau kai au uma male fiafi. Pea sisi lunga koe ama i lato. Pea tuai fo i o winga mali o tātou tangata. There must be a law to protect this song, the integrity of the song, so that we can all enjoy it. Se tu la fono la titi lele, whata uai le pui puia. Ulango leo visiri le atunu. Ia pe wha mai foi. O lewa na yeile tu la fono, wa uma na tā mau, ma wha mau wha ilunga ina. It's already been copyrighted. And the owner of the song is the government. Ia e te tau lava a wā o whenga nai whai. E o sia mara malo, te leiloa foi pena iai sina whailonga na tu inatu i le sunga ia sauni kuresa. A wā i la tau leo te wawai e tune iai lea na whapea na suia nai whai upu me tasi ale leina na nā. Ia o le sunga ia Dr. Solomona Weta Matau. Ia male whaiwhe auto ina. Le sunga ia Reverend Elder wawai mai ina lesa i vaivasitai. Wawai toma. Mana lo leitanga tai. The arrangements. Tau fo na pui puia.
the composition and arrangement I lalo lavo le tulafono le tasi. O tō sila copyrights infringement le iei nei. E tasi lo le whai upu o lau pese, e whaalongo atu le istanga ta pese pe a whai marmalama I tulafono le o le copyright law and infringement. E ato le leia, tasi lua tolu wha pe sfulu se kone, I le sfulu lima se kone, o le nota le tasi lena watu ele whai upu mua o lau pese. Ala e pu e me sista ngata whapea o lewa e kopi atu I le whati o lana pese. Ia tasi le da soli ngā tulafono, e ave pe whabao ni ai. Ia I latou e mana malama le lei I ai. E meo music copyrighted infringements and copyright law. O ai la le ministry ave le mele. O i whaia le mele. Ministry of Sports and Recreation. A wao le pese o meo ala ngā o manga ua inga. E whaatupu ai le loto fia o tangata. Pe ave le Ministry of Women and Social Development. Ave le matanga luengo tina, matamai tai maanga whasotai, a walanga o le pese, o le mea sina Samoa. O anga whasotai ia fo ia le atunu. E wheiloa I pese, e whetali I pese, o le tala whaasolo pito, o se mea na tupu, e au mawhatu mai le pese. O mea sina o ta oto I, e wha lau mai le pese. E mo mori mai le sāwali I le pese. O vi inga, e o lava I vi inga o le tua, o le pese. Ia pe ave fo le Ministry of Education. Po I lava le ministry po le matanga aruenga. E ono mea le tui nātu ia I o le pese. E whauai matoi teu ma whaalelei se tu la fono. Perhaps it's something that needed to be revisited. Whamailango no istangata. Samoa tulai masisi laufua. Ma levana tuto tasi lea tunuu. Wa tau fo ona tātou se ese mai. I le nā mea. O le sisi pēa o le fua. O tātou o ese mai. O lea ngia le fua Samoa. O ese le vaitau. Whamai o le lau malona fuata. Ai whaafonga fwoi. E le tū mau I se mea tas. Ai ei fwoi lona popolenga. A whai la o tausanga uma, po lea tausanga, ma lea tausanga. Walu o iei se mea sui, e sui lava. Si sila I whaavai o atu nuu te telepe o le malo meleke. Fato asui fo ia le fato asui fo ia upo le pesa Australia. Ina ua avea o se malo e le toi pulea. E le malo tele o Peletania. E ui alana iai pepe ia Australia. I lalo o le whaavai, po le whaamalu. O se malo sa avea ma malo au o malo o le taupulenga a Peletania. Australia is a republic now. O whailona parimia, whailona premier. Ioi. O ese foi tu la fono. Wa o tōsi sila Australia. Australia, o le whalpui le mea. Tu lau whafonga le tunu uie o lona no whai. In real history,
o le tala whaasolopito tu lau o tau o lo o lala papa o tau te polefua o tau, mo le mātou tala doa i le tala whaasolopito o le ele o Australia. Tangata nu moni, ma tangata e ona ia le ele. The Aboriginals, tangata poliki. Ana ua o mai fo iai tangata fo lau ma si mai Australia, ma toi fo iatu ia Queen Victoria, for mai, let's take this land. It's ours. Let's take it by force. There are black people that live around here and they chase around kangaroos and eat snakes and, well, they eat kangaroos. And they barbecue koala bears. Walanga o mea na apuri ki whai. So se mea ola lava I lunga al whanga ele. Manu vai wha, mea whekolofi, ma manu vai lua, o mea ai uma mea, e ai uma e poliki mea ngā tulou le whaafonga le atuno. Pe autou whaafonga le. No mai e lola ia leo. Fita peletania, ma whaatūlo na malo. Fasioti le tele, ma whaapolonga le tele o tangata. Apoliki. Whai mea leanga I teine apoliki, ma whine apoliki, le ko ke wa ainge I meo awhakasi apoliki, awhakasi palangi am kua au le leia. Kari e. Kari e mea le apolipi re. Ia le mela nana tupu, I le nā vai tau, in the 17th and 1800 century, meo le tangata fasio tangata, ma meo le tangata soli tu la fono. So se soli tu la fono ma mafa I Peletania. Wa tu tumu fale pui o Peletania. Fai atu lo malawali I le wano nofo I Australia o tangata mai Peletania. Queen Victoria, this is the land for all those people. Masina umala sa wai le vate le level na mo mori mai pangota a umana failo fa msinonga I Peletania. Guilty. Fa maunia lau solinga tu la fono e solo atoa. Tu le vaa au mailo I Australia. Na fa pena ia le tala fa solopito o Peletania. O lana fale pui lona rua lea. This was its prison away from the prison at home in Great Britain. O tosi sila la I evolution, the evolving of time and culture and government, precedents. Nela ye le mele. The official first origin or original composition. Te le lopo a mea na mana o isau ni kurisa I le teimi na malo I le tauwanga lea. Sa o wawai atu malenganga whaftai. I le tanuanga fo e palauli ma le WTV I a whape fo I le uso. Le fionga I le la au na whausia. Sunga tan vasa whamanatu Solomona. O se wō mamai. O se uso moni I le musika. Te le tausanga. O mafuta fo I maia ma. Tufa fo I lana taleni. Stangata fo I tautua I le tele o fui pese. E mese lava fo I le fui pese le puni alava. Yo. Anaia o na manatu. Anaia fo I lana tofa. Tasi ale mena whaia ia. O le na o le a o ina o leo o le pese. O whai upu o le pese.
sa whaia fōi leu suina o Lazy version, Malaysia version, e whalongolongo i ai, te mai tai Parliamentary, manisi o Minster, ma la tau whiri ai, o le a whaonga, o Yesu, o Samoa ua mawhai o na tautai. Tala whea ngai le lei ma le wha moe mawalunga, lea wha vāo malo. A tonu fo e le man malama, iai wawa, e leo whea sili a sesi na sau mai whafo. What happened to your national anthem? Oh, people are talking about it. Nobody. Lei ma sesi nao tātou. Ai le manatu i le tāu o le mele. O la ua uma o na whao ato uma i to tonu o le anu fale. O le pese lea. Samoa. O lana fu au wasisi. O Samoa. E wha kerisiano. O Samoa. O le wha vai le tu. O le wha vai foi le da. Ia Yesu. E le ai o mangisi ngā whasiringia o le au whono uma le fia afe sai Samoa. Nā o Samoa lava. Iau mana ia fo le nā. Ua whasiringia lea matau. Ia, ai ua uma le whono. E te ua whai le mea, kia ua pisa o fuele nei mea. Ala ua o ia tātou malo, ma mātango fia le tātou talinga malo. Le aise mea na ngā se. O mai leo lau tala noa e le mata upulea. To be commissioned. Tu sa pēla i titi wha pēle mata upul pēle ma mafa. Ai o se mea tō tino ale malo, ma se mea lo ava i ele wha mua ale malo. O ai e sui ele pese. O ai e to e whaia nisi teunga i le pese. Awa e sui lo le content o le pese. Wa sui fo i le context o le pese. O mau le winga le melea. E saulos tangata sui upo le pese, sui ma le fati o le pese. Wa sui a toa i lava o le winga ma le anganga o le pese. Ma so se mea lava e whai. Any paragraph, whether it's paraphrased, or summarized, o le ngangana e whao ngā e whai i le melea, o le ale sa on whai, e le toi maua le ngangana, ma le winga, nā lai o na tūsia whapena, whapitoa le mea le nā. O mea lai whai e le malo. A mana tu e whai se sue ngai e le mele, pe whaatonu stangata na te toi whai se swinga, pe toi tilo toi au maiseli poti o le mata upulea. O na whai leo le upule na. The government through the ministry of who and through the minister of who. O le alamata ngā luenga o le minister I lalo le te inga le Parliamentary o whape mai ai. We have commissioned you, o mātou tui nātu, le whātananga whāle tu la whono mai le malo, I lalo o le pulenga le malo, e whātino ai se swing o le mele, pe toi tanga I masilisila pe ono iai se teu teunga o le mele. Le alala le nā le tātou te whao ngai nai, la tātou pisa le pese. Ai le tātou pisa ma wawa ai, ma mata I tū. Pe iai se komisi, whaapitoa e wala awina ma toa fia e New Zealand ma Samoa. E o mai e whaise komisu e su e o le waala le ngā kai. E waala le pāronga pa uma pāpasi ngā kai. Do you know what I mean?
what I'm getting at? Now we are discussing the song, the national anthem of Samoa. We're talking about the government and the authorization to commission somebody, one person, or a group of people, or another party, have commissioned them to revisit the song, to relook at the song, whether to change the original composition, be to sui atoa. That one to see ai le pese ma fata oto ai nota, o le fati o le pese ma upo le pese na to see as sauni lefe salau fast fu malvat. And why are we not commissioning and asking or even monitoring somebody to commission an inquiry, an investigation, a commission of inquiry to the sunken Manawanui? Ke lea me ka koe. Ke lea me whai ka komisu sui. Ta ka whan whai se komisu sui. A lena whai e stoi. E rau so a Pari John Taimalelangi. Le so suenga. O le mata upu fo lele. Ia. Tu watu fo i le Committee on Reform, Law Reform. Commission them to have a look at these laws that were passed in urgency. Tu la whanori tau te pisa i nei. O mai leo lau tala noa i le mata upu lea. Ua toi ono aso o na tātou wo o lea matu vai. I le whainga pānota. La ua pānota le teimne o siria le 5.2 miliona tangata Amerika mai stete oma wa oma na whaatino le lato pānota. Pānota le buf, pānota e lafo. Auto se sile le mea lawa i nei. Susunu o tangata ia pusa pānota fo le tū le awala. Me meli ei le pānota. Tele o whainga pi o la ua whai e isi tangata. Whaafefe e isi tangata. A maise lava. E tau whaafefe. E tangata Republicans, tangata Democrats e o e whai a lato palota. Wha lave. Election interference. E matau tia. Lau tala lea e whai atu. Na pōsa o whalongolongo ai i le launga Donald Trump lena whai o New York, Madison Square Garden. I've been there twice. Oka. Muli tua Eden Park la, msalope tu whatasi ia Eden Park in New York. Madison Square Garden le tu tilo le WWF ia mea te tele kon felenisi te tele kon seti te tele tangata umana la unga i le pōna a mata i le tangata lea na whaiala na tala o mantua la le stete lea o Puerto Rico tasi lea territory taipei o tuila manua o le malo tele o Amerika e tu tono le Bahamas Caribbean Sea Lata i le state of Florida, Miami. Whai mai le tala a le tangata leo o le whailaunga na mua lava wala au e Donald Trump. Sau lo whai mai. O le motu lea, o le matua pei o se kalone la pisi na ona te whewhea i le au. Whaalo longo mai lo i ai ma tangata Puerto Rico. Tangata o le malo. Whaalo longo mai ai, whai mai. Ia la e wawa, ai la i ai. Tei 4 miliona tangata e muli tangata nei. Ua whiita tangata e o mai Puerto Rico. E iei tangata whaafia e iei le teine o
o Lopez, J. Lopez, ia ma le tamo Ricky Martin, maisi au whawhiawhia. Lele wanga I mai folava. Ai li whato ese Donald Trump. Anga I malava. E oe ave le lato palota ya Kamala Harris. More on that tomorrow lang wa umaltato temi toi 5 minute on a ta leo le tu la. E ono. Ai e fitu o leo ua fio mai le fionga. Ya teito taloto taleni e wha wau ia le tato ngā wanga. I le a fia finei. Ai, alofa te lea tu mo oe, manuia ia lau whasaunga, ia peo fo I peo wha peo le lunga le ala. Tu ua oe I le pese lea, wha manuia tuai. Wha mangalo fo se leo le wauna, wheloa I le ngā ngaifo o Faiva o Samoa, I le asoa tai au.